yake, nabwo ni impartation. na hapo ni impartation. Utegereze, Utangoje. hari ikintu kidushoboza Kitu kinatuwezesha hii kazi. ntabwo ari teoloji gusa, Si teolojia mko nayo, ni ukubamenyesha bali kuwajulisha hari kweli izindi mbaraga kuna zingine nguvu cyakora japokuwa uzahabwa imbaraga mtapewa nguvu zingine. umwuka wera Roho wa Bwana yabamanukira. endapo akiwashukia, nagiye mbibona, nimeona nikiviona. ushobora kwigana uko umuntu avuga, Waweza jifundisha ushobora kwigana kama mtu ingero, anaongea ama unaiga ingero ukazigana, hata mifano pia unaiga. uroho kw'Imana, Chini uwepo wa nta Bwana, muntu ugufotora, hakuna kupiga picha, gukorera fotokopi, hakuna fotokopi. hakenera kuroho kw'Imana Unahitajika uwepo wa Bwana uherekeza ibyo uvuga, ambao unasindikiza wewe kuongea, ahenda isumba byose. unaenda kuwaongoza. iyo Imana ishaka kuguha ijambo, Ikiwa Mungu anahitaji kukupa neno, ikugira rampuwe y'ibisubizo bya bose, fanya roundabout majibu ya watu fata mu wote. biganza by'uwo mwicaranye Chukua mkono wa jirani yako, kugira ngo ahinduke rampuwe y'ibisubizo wafanye bya bose. ageuke roundabout ya majibu. Umusomyi wa mbere Msomi wa kwanza ari busome urwa kabiri rwa Timoteyo tutasema waraka wa pili wa Timotheo 1:3 1 asoreze 6, ataanzia 3 na afungie 6. uwa kabiri Mtu wa pili ni Abaroma 1:17, Warumi 1:12. Abaroma 1:11, Warumi 1:11. nibyo Abaroma 1:11. Kitabu cha Warumi 1:11. Uwa gatatu Mtu wa tatu asome kubara asome kitabu cha Hesabu 27 27 18 18 ageze 20 na afikishe 20. Yoshua Yoshua 3:7, 3:7. Yoshua Kitabu cha 3:7. Yoshua 3:7. muri kugabana se cyangwa mwibagiwe? Nagiye mvuga ntagira uwo mbwira. Yoshua Nimeongea bila kuwa na mtu kumwambia. Ni wapi atasoma? 4:14 Yoshua 4:14. turasoreza muri act ibyakozwe n'intumwa Tutafungia Matendo ya Mitume 3:6 3:6 kugeza na 7 hata kufikia 7. Uwa mbere ninde? Wa kwanza ni nani? Navuze ngo uwa mbere n'Abaroma nimesema wa kwanza wa Timoteyo waraka wa pili wa Timotheo 1:3. 1:3. Uwa kabiri navuze Wa pili nimesema Abaroma 1:11. Warumi 1:11. Uwa gatatu Wa tatu kubara 27:18 kugeza 20. Hesabu 27 Yoshua 7 mpaka 12. Yoshua Yoshua 3:7. 3 toka mstari wa 7. Yoshua 4:14. Yoshua 4:14. Acts Matendo ya Mitume 3:6 na 7. 3 kuanzia 6 mpaka 7. Ndubwira ko atari myinshi cyane. Nizani hizo mistari sio nyingi sana. Some twihuse. Some kwa haraka kweli. Abaroma 1:11. Warumi 1:11. Kuko nifuza kubonana namwe, Kwa kuwa natamani kuonana nanyi kugira ngo mbahe impano y'umwuka ili nikawape mukomeze. Amen. karama ya kiroho ikawaimarishe. Baha Amen. impano, Niwape karama, ndifuza kubonana namwe natamani kuonana nanyi kugira ngo mbahe impano, ili nikawape karama, kandi iyo mpano mbaha na hiyo karama nitawapatia ntago ari iyanjye, si karama yangu, ni impano y'umwuka. ni karama ya roho, ya kiroho. Paulo avuze ku Baroma amesema juu ya Warumi agomba kubaha impano y'umwuka. anafaa kuwapa karama ya kiroho. Birumvikanye? Imeeleweka kweli? Dukomeze rero. Tuendelee. Rwa kabiri rwa Timoteyo Waraka wa pili wa Timotheo 1:3. Imana nkorera nkurikije abasogokuruza, mfite umutima utancira urubanza. Amen. Niyo nshimira yuko nkwibuka ubudasiba, Amen. uko nsenze ku manywa na nijoro. Nibuka amarira yawe, nibuka amarira yawe, nakumbuka machozi yako, ngakumbura kukureba ngo nuzure umunezero. na mimi sikukuona nikajawe na furaha. kukureba ngo nuzure umunezero. Mimi sikukuona nikajawe na furaha. Kuko nibutse kwizera kutaryarya kukurimo, nikikumbuka imani yako sio na unafiki ndani yako, kwabanje kuba muri nyogokuru Loisi, ilitangulia kuwa katika bibi yako Lois, no muri nyoko Unique, hata mamako Unique, nyogokuru Loisi na nyoko Unique. kandi nzi neza yuko kukurimo nawe, na najua kwizera kuva hiyo kwa imani nyogokuru inatoka katika bibi yako. Mwibuke Paulo ahura na Timoteyo. Kumbuka Paulo kutana na Timoteyo, yamubonye mwayo masengesho ya nyirakuru, alimuona ndani yake hayo maombi ya bibi au soso yake. ntabwo yamubonyemo amasengesho ya nyina, hajamuona ndani yake maombi ya mama cyangwa ya se au ya baba, ahubwo yamubonye mwayo ya nyirakuru, bali aliyaona maombi ndani yake ya bibi yake. Uri kubyumva? Unanielewa kweli? Kureba umuntu, kumuona mtu ukabona ko nyina umubyara uone mama wa kumzaa
yabyawe n'umusenzi, alizaliwa na muombaji. noneho kuko nyina yonsa amasengesho, Kwa kuwa mama alinyonya maombi, noneho abyaye umwana na alipomzaa mtoto yishakira umugiriki, na akajitafutia Mgiriki. ni ukuvuga ngo umuyuda ashaka umugiriki, Maana yake Myuda kumtafuta Mgiriki. ariko amubyaye abyara Timoti. Wakati wa kumzaa kamzaa Timoti. Timote bamubonamo amasengesho, Timoti wakaona ndani yake maombi ya nyirakuru, ya bibi au shosho ntabwo yake. yabonyemo ya nyina, Hajaona maombi ndani yake ya mama birashoboka ko yake. yashatse mu mahanga, Maana yake alioa katika mataifa ya kigeni, nk'uyu wacu yahoze avuga, kama huyu wetu alivyoishi kusema. bamusibanganyamo imana y'iwabo. Wakamfuta ndani yake Mungu wa kwao. Biri kumvikana icyo ndi kuvuga? Ieleweke kweli hapo. Ibyo yavugaga ngo erega bajya gufata undi muco, Yule wa kusema atachukua culture nyingine. biri kumvikana. Ikintu cyose kigira positive na Kila negative. kitu kinakuanga na positive na negative. Amubonye, Na alipomwona ntabwo yabonye amasengesho hakuyaona maombi ya nyina, kuko ya mama nyina wa kumzaa. birashoboka ko aho yageze yabyihoreye, Yaweze kuwa labda ilifika kiwango Ariko wakati fulani. Timotheo, Lakini Timotheo bamubonamo ya nyirakuru. wakaona ndani yake maombi ya shosho Aba yake au bana bibi yake. mubyarira Hao watoto wa kuwazalia hapa ababyara babatoza gusenga, na muwazae wakifundishwa kuomba, n'abazabakomokaho na wale wa uzao wao bazasangayo wasenze agikora, watakuta uliyeyaomba maombi anasema akizera bado. akavuga ngo amina. Iwepo mwenye imani aseme amena. Sawa, kumva undi Tusikie mwingine. sozi. nicyo gituma nkwibutsa gusesa impano y'Imana ikurimo ngo yake, Ndasaba sababu gusesa impano ikurimo ngo ukaweke ya wazi ya karama ikaweze kuwaka, iyo waheshejwe no kurambikwaho ibiganza byanjye, uliyepeanishwa na iyo kuwekelewa, waheshejwe no kurambikwaho ibiganza byanjye. Amen. uliyepeanishwa kwa kunyoshewa mikono yangu. Amena. ndababaza, Na wauliza, murabyumvishe? mumevielewa kweli? Ubwo yamurambikagaho ibiganza, Wakati kumnyoshea mikono yake, hari impano y'umwuka yaje. kuna karama ya kiroho iliyokuja. Murabyemera? Mnakubali kweli? Nabaye ibindi byanditswe bitandukanye n'ibyo ku cyumweru, Niliwapa andiko kama hizo ya kuendana na hayo Jumapili iliyopita. kuko Bibiliya ivuga byinshi kuri ibyo. Biblia iko clear na kuzungumza vingi juu ya hilo. Ubwo nakurambikagaho Wakati ibiganza, ni kunyoshea ama kuwekea mikono, hari impano yaje. kunayo karama iliyokuja. Nibyo umushumba yigisha. Ndiyo mchungaji akifundisha pale. Wirinde Ujilinde kuko kurambikaho kwa ibiganza, kuwa anayekunyoshea ama kuwekea mikono, bwira umuntu mwicaranye ngo hari icyaguha, ambia jirani yako kunacho kitu anachokupa, cyiza cyangwa kizuri ama kibaya. nibyo, Ni kweli? cyiza cyangwa kibi. Kizuri ama kibaya. Basoma handi, Wasome andiko lingine. Kubara 27 Kitabu cha Hesabu 27 ku murongo waho wa 18, Mstari 28. Uwiteka abwira Mose ati, Bwana akamwambia Musa hivi, jana Yosuwa mwene Nuni, mpeleke Joshua mwana umuntu Nuni. uri mu mwuka, asanzwe ari mu mwuka, yani kawaida ana roho ndani yake, umurambikeho ikiganza, na umurambikeho ikiganza, ukamwekelee mikono, umushyire imbere ya Eliyazari uhita umushyikiriza Kisha- Eliyazari mweke umutambyi, mbele ya Eliazari kuhani n'iteraniro ryose, na mbele iteraniro ryose. ya mkutano wote, umwihanangirize aha, mu maso yabo, na ukamkanye mausia mbele ya macho yao, kandi umuhe ku cyubahiro cyawe, na umpe baadhi ya heshima yako, kugira ngo iteraniro ry'Abisirayeli ryose ili mkutano wa Wanaisraeli wote rijye rimwumvira. liwe Amen. likimtii. Amena. Yosuwa aha. igice cya 3 umurongo wa 7. Mbabaze gato, Niwaulize kidogo, ubwo aramuha ku cyubahiro cyate, atampa katika heshima yake. Kwa nini? ufate ku cyubahiro cyawe umuheho. Chukua katika heshima yako, share naye, mpe. Ushobora kuba nta cyubahiro ugira kuko ntawaguhayeho. Yaweza kuwa hauna heshima kwa kuwa hakuna aliye kugawanyishia kidogo. Okay, basome. Wasome tena. Yosuwa 3:7. Yoshua 3:7. Uwiteka abwira Yosuwa, Bwana akamwambia Yoshua hivi, uyu munsi ndatangira kugukuza mu maso y'Abisirayeli leo bose, nitakukuza juu ya Wanaisraeli wote, kugira ngo bamenye yuko ndi kumwe nawe, ili wakatambue kwamba mimi Mungu niko pamoja nawe, nk'uko nabanaga na Mose. kama nilivyokuwa nikiwa na mtumishi wangu Musa. Amen. 4:14.
Yosuwa n'ubundi 4 Yoshua 4 murongo wa 14 mstari wa 14. uwo munsi Uwiteka kuza Yosuwa mu maso y'Abisiraheli bose. Siku hiyo Bwana akakuza Yoshua juu ya Wanaisraeli wote. Baramwubaha nk'uko bubahaga Mose. Wakamtii kama alivyokuwa akimtii Musa. Iminsi yose yamaze akiriho. Siku zote za uhai wake. Amen. Vyakozwe n'intumwa. Matendo ya Mitume. Vyakozwe n'intumwa 3 murongo wa 6. Matendo ya Mitume 3 mstari wa 6. Petero aramubwira ati, Petro akamwambia, ifeza n'izahabu nabyo mfite, fedha na dhahabu hatuna, ahubwo icyo mfite ndakiguha, bali nilicho nacho nitakupa. mu zina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, haguruka ugende. Simama uende. Maze amufata ukuboko kw'iburyo, akamshika mkono wa kuume, aramuhagurutsa, akamuinua. uwo mwanya ibirenge bye, mara nyayo za miguu yake n'ubugombambari birakomera. Amen. hata pamoja mifupa na visigino vikawa imara. Amen. subiramo neza. Rudia tena 6 mstari wa 6. Petero aramubwira ati, Petro akasema, ifeza n'izahabu ntabyo mfite, mimi sina fedha na dhahabu, ahubwo icyo mfite ndakiguha, wala nilicho nacho nitakupa. mu zina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, haguruka ugende. Simama uende. Murongo wa 6. Petero aramubwira ati, Petro akamwambia, ifeza n'izahabu ntabyo mfite, fedha na dhahabu sina, ahubwo icyo mfite ndakiguha, bali nilicho nacho nitakupa. mu izina rya Yesu Kristo w'i Katika Nazareti, jina la Yesu Kristo wa Nazareti, haguruka ugende. simama uende. umurongo wa 7 uvuze gute? Mstari wa 7 unasema Murongo wa nini? 7. Maze amufata ukuboko kw'iburyo, Akamshika mkono wa kuume, maana yake hakusimama. amufata ukuboko Akamshika kw'iburyo, mkono wa babanze kuume. anyumve gatoyi. Wanielewe kwanza kidogo, twende pole pole. ubwo yamubwiye ngo haguruka ugende. Alimwambia simama uende, umurongo wa 7 na ugaragaza mstari wa 7 unadhihirisha kwamba amesimamishwa, ukuboko aramuhagurutsa, ameshikwa mkono na akasimamishwa. bihita byemera bwo. Na vilikubali hapo kweli? Soma twumve. Soma tusikie. murongo w'indwi. Maze amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa, Akamuinua, uwo mwanya ibirenge bye mara miguu yake n'ubugombambari birakomera. Amen. hata visigino vikawa imara au na nguvu. Amen. yamubwiye ngo agende, Alimwambia aende ntiyagende. na hakuenda. Petro afata imyanzuro, akachukua maamuzi, aramukurura, akamvuta kwa kumsimamisha. Amukuruye. Alipomvuta ubugombambari katika mifupa yake ya miguu buhita bukomera, tayari vikawa na nguvu, abona kugenda. na akapata Muzamure kuondoka. ibiganza Pandisheni mikono juu. Vuga ngo mwami Yesu, Sema mfalme Yesu vugana Kristo, nanjye mw'iyi sema nami katika dakika hizi wiheshe na icyubahiro. ujitukuze. tuvuge twese ngo Tuseme sote amena. tuvuge twese amen. Tuseme sote amena. twiyicarire mu kuboko Tuketi katika uwepo wa Bwana. amen. Amen. tuzamure ijwi amen. Tupandishe sauti amena. ndasoza muvugiraho amen. Amen. nge muri kamere yanjye, Mimi katika tabia zangu menya nkunda kujya mu iteraniro ririmo urusaku. napenda kuingia kwenye kanisa yenye kelele. nibwo menya kuhari, ndipo nitajua kwa kweli kuna mtu, kutapfuye, kama haujakufa, kugihumeka, kwamba bado unapumua. tuyihe icyubahiro. Tuingie utukufu. kuwa 3 washize Wednesday iliyopita twabigishaga ibintu 7 tuliwafundisha vitu 7 bishobora gutuma habaho impartation binyuze kuri wowe, vinaweza kusababisha impartation kutokana na nta wewe. kindi twavugaga yari impartation. Hakuna kingine kuzungumzia isipokuwa kuwa impartation. 5 Siku ya Friday twari turi kuvuga uburyo ufata uwo mwuka w'uwo muntu. tulikuwa tukiongea namna ya kukamata ama kuchukua roho juu ya mtu huo. ku cyumweru Jumapili twababwiraga hejuru y'abagabo 70, tuliwaambia juu ya wanaume 70. Musa arambikaho ibiganza ambaye ananyoshea mikono yake bari mu ihema ry'ibonaniro, wakiwa kwenye hema la mkutano, hari 2 basibwe, kukiwa kuna 2 wamekosekana. abo 2 Hao 2 nabo barafatwa na wao pia wakakamatwa, kandi badahari, na pia hawakukuwa bari mu ihema ry'ibonaniro. wakati wa hema la mkutano. turacyari kumwe aho Tuko pamoja hapo kweli? twari tumaze icyumweru Tulikuwa tumemaliza wiki, ndibwira ko icyari kibwiriza cya 4 nadhania kwamba haya ni mahubiri ya 4 kivuga kuri impartation. inaeleza juu ya impartation. Impartation, twagerageje gushaka ururimi, tulijaribu kutafuta lugha, twabitandukanyije no kubona umwitero. yani tulitofautisha na kuona pindo. twavuze ko umwitero Tulisema pindo uwufata ari uko
umuntu apfuye unamchukua mtu akiwa amekufa, lakini impartation ntabwo ibaho kwakira amavuta y'umuntu haifanyiki kupokea mafuta ya mtu. tegeko ko wa muntu yaba yapfuye, Si lazima ama amri mtu huyo awe amekufa. Akiwa yuko hai vitafanyika. ako hari ikuntu bigenda. Kuna namna vinafanyika. iyo ubana n'umuntu, Ikiwa unaishi na mtu, mutangira gusa, munaanza kufanana. ushobora kwitanga uvuga ururimi rw'umugore rw'iwabo n'umugore. Waweza shtukia unatamka matamshi ya lugha katika ukoo na mke wako. iyo mvuze ururimi rw'iwabo, Akisema ulimi wa kwao, lugha ya kwao, iyo famiye runaka, ikiwa familia fulani, hari amagambo ushobora gusanga ikoresha. kuna maneno ya pronounce ambayo inatumia kidogo. Ndabaha nk'urugero, Nitawapa mfano. madamu nyamushaka, Mama mchungaji akiolewa na mchungaji, hari imvugo yabaga iwabo. kuna msemo ulikuwa kusemwa kwao. Niba ngo ni ni imvugo uvuga bakakubwira ngo uzatuka isi, ngo ni inzu. Ni msemo unasema, wanakwambia watu utatukana dunia, hata nyumba pia. Ni ijambo bagusubiza bitewe n'icyavuzwe. Ni neno wanakujibu kulingana kitu kimesemwa. Ariko nikanze rinzamo, Lakini nimeshtukia neno hilo limeniambukia pia mimi. bivuga ngo yarabinyanduye. Maana yake ameniambukiza neno hilo. Birikumvikana? Inaeleweka kweli? Iyo uvuye hanze Ukimetoka nje, ukonje, ukiwa baridi, usanze umuntu ushyushye, ukute mtu mwenye joto, uramwegera agakwanduza ubushyuhe. unamkaribia akuambukize joto. Uwo bita Petero Aitwaye Petro ntabwo yari azi ko Yesu babanye, hakuwa anajua Yesu ameishi naye, yamwanduje, amemwambukiza tayari, kubera ko kwa kuwa yigeze avuga. ashawahi kusema. Ari kuvuga, Akiwa akiongea, avuga yihakana Yesu. akaongea kwa kumkana Yesu. Agiye kuvuga ko atamuzi, Alipoenda kusema kwamba hamjui, uburyo abivuzemo namna ametumia kuzungumza, biramugambanira ubwabyo. tayari vikamgeuka kumsaliti. Baravuga ngo n'imvugo yawe Wakasema hata matamshi yake irakugaragaza ko wafashwe. inakudhihirisha umekamatwa. Ngo yarafashwe, Maana yake amekamatwa. pima hakana akaba arigambaniye. Kiwango cha kumkana Yesu akawa amejigeuka mwenyewe. Ushobora kugenda Kwenye kipimo cha kuondoka kwako ukaba wigambaniye. ikawa umejipangia njama mwenyewe. Turacyari kumwe? Tuko pamoja? Iyo bavuga ubukristo, Wanaposema Ukristo, ntabwo ari izina riri duve, sio jina la kawaida, ni izina ni jina ry'abantu bagize impactation kuri Yesu. ni jina la wale watu wamepata impartation. Itorero rya Antiokia, Kanisa la Antiokia, Antiokia uko babayeho, watu wa Antiokia namna waliishi, ababarebye waliokuwa wakiwaona baravuga ngo ni abakristo. walisema ni Wakristo. Ukuvuga ngo Kristu Kristo yarabafashe, aliwakamata tayari, bafite ukuntu bikanze, wana namna wameshtukia, bahinduye imico, wakigeuza tabia, bahinduye imvugo, wakigeuza msemo bahinduye na imibereho. kugeuza karcha yao. Pima umuntu abareba, Kiwango mtu kiwaona, impamvu abayeho kuriya sababu wanaishi ni vile uwa Kristo. ni wake Kristo. Biri kumvikana? Inaeleweka kweli? Ubukristo ubwabyo Katika Ukristo peke yake, nabwo ni na impartation. hapo ni impartation. Turacyari kumwe? Tuko pamoja bado? Ubwabyo ni ugufatwa, Peke yake Ukristo ni kukamatwa, ni ukuba hari ikintu ni kuwa kunacho kitu cyakujemo. ambacho kimekuja. Pawulo abwira Abaroma, Paulo akawaambia Waroma, yaba nari mbabona ingelikuwa nimewaona, nabaha impano y'umwuka, ningewapa kidogo cha karama ya kiroho, kumbuye nimewamisi sana, impano y'umwuka. nikawape karama ya kiroho. Ntabwo ari kuvuga iki, Hazungumzi nini, ariko ko bari kumwe, anasema wakiwa pamoja hari ikintu yabaha, kunacho kitu hari atawapatia, ikintu yabohereza, kuna kitu atawatumania, hari n'ukwizera, japo ni imani, ariko ababonye lakini akiwaona. mu mpano icyenda Katika karama 9 za kiroho habamo impano yo kwizera. inapatikana karama ya imani. Wakizera ute? Utaamini kivipi Ntawakubwirije. ikiwa kuna kuhubiri? Birasaba ngo ubane umuntu Inakubidi upate mtu watuma wizera, utafanya uamini, birasaba ngo ubane n'abantu, inabidi utaishi na watu. uvuga ati Imana ikomeye Unasema Mungu ni mkuu, kandi uze kwizera, uambukize imani, birasaba ngo ugendane n'abantu, inabidi utembee na watu babone Imana, waone Mungu. utangira utakumva neza, Uanze uelewi vizuri, ariko bagucomeka mu kwizera. wanakuchomeka kwa ajili ya kumwamini. Iyo uba ahantu Ikiwa unaishi mahali wavuga ngo narose, useme nimeota, wavuga ngo Imana
na watu waseme Mungu amesema, twenga wanakucheka. iyo bagusetse Wanapokucheka tangira uceceka vitaanza ukinyamaza karangiza impano izimye na inaishia karama yako ibane ikizima. n'abantu Ukiishi na watu bagushyigikira wanakuunga mkono, bakakubwira ngo wanakwambia yakubwiye iki amekwambia nini Mungu, biragutera kurushaho itakufanya kuzidi kuongea, isaha irageze na saa imefika uwo muntu mwica huyo mtu nakaa naye yinjira mu kubaho aingia katika uwepo wa Bwana. nikishaka kuvuga Kitu gani akiji kusema? iyo uri ahantu Ikiwa uko mahali bemerera ko ibitangaza bibaho wanakubali miujiza zipo, bemerera mwuka wera wanaruhusu Roho wa Bwana ukoreraho kutumikia mahali iyo hapo. ahantu muri Ikiwa pahali mpo utazi icyo akora hamjui, Roho Mtakatifu wa Mungu anatenda, mnavitia shetani, uriza umwuka wera vinafunga mtakatifu ukora muri urwo rusengero tumike kwenye hilo kanisa, ukatahagirisha kwa kuwa hashuhudii neno. iyo muretse mwuka wera Mkiacha Roho wa Bwana akora akazi ke afanye kazi yake, bituma abohokera mu inafanya awe huru kwenye watu. ariko hari ahantu Lakini kuna sehemu umuntu yahanura mtu akitabiri bagahita bamutega amezi wanamtenga miezi 6, bakamera nk'aho agujijisha yani ni kama amepata balaa. nuko mutabizi Ni kwamba hamjui, lakini ndi umuhamya yuko bibaho mimi ni mshuhuda kwamba vipo. abapasiteri ntibabizi Wachungaji wanajua hiyo hali. hari ahantu Kuna sehemu banga ko imana ivuga wanakataa Mungu asiongee. ushobora kubivuga bakagutega Waweza sema mambo ya Mungu ama ujumbe wa Mungu anakutenga, hawakubali kweli. rimwe Mara moja twagiye mu rugo rw'umudive tulienda katika boma la Adventist. nuko muvuze iryo zina Ni kwamba nimetumia jina hilo. tugezeyo Tulipofika hapo, kwinjira mu mwanya wo gusenga tulipoingia kwenye muda wa kuomba, bari barwaje walikuwa wameuguza umwana arembye mtoto mahututi, noneho na tena umugore we mwanamke wake yizeraga ibitangaza alikuwa akiamini miujiza akizera ko imana ivuga na anaamini Mungu anasema, ariko anaongea. umugabo we Lakini mume wake yaravuze alisema ibyo bintu hivyo vitu ntabwo bibaho ni imiti haviwezekani, ni mambo ya ujanja. noneho Nikasema umwana wabo arembye mtoto wake mahututi, aya ndi mahitamo adutumaho yani akatupa bahati nyingine kutualika tena. yicaye aho Nilipoketi hapo ndababwira ngo nikawambia, hariya muri iriya saro kule kwenye lile sebure hagati sebuleni, mwaho katikati kwenye sitting room habamo agahanga kunapatikana kichwa k'ipusi cha paka, iyo pusi muyivanyemo na ile paka mkitoa pale umwana yaba muzima mtoto atakuwa hai. umugabo uri aho Huyo mwanamume wa hilo boma yarigishijwe neza alimfundishwa vizuri ko ibyo bintu bitabaho kwamba hivyo vitu haviwezekani, ariko ngo kugira adashwana n'umugore lakini kipimo cha kuweza kukataa kugombana na mwanamke wake, alileta karatasi aravuga ngo rero akasema, lakini ngo nkusasire inzobe wa mugabo nikiweke wazi wewe mtumishi wa Mungu, ngo ngibyo uvuga ntabyo nemera hivyo vitu navyovizungumza mimi sikubali, ariko kugira ngo umugore tutazahamana ibibazo lakini ili mwanamke wangu tusiwe na maugomvi ya kila siku, azana urupapuro n'ikaramu akaleta karatasi na karamu, uranyandikira, akasema utaniandikia, ngiye kuhasenya, ninaenda kubomoa pale, ko nkirangiza kuhasenyura nikimaliza kubomoa pale uri bwongere ukahubaka uko wahasanze na utarudi tena uje utengeneze namna ulivyokuta imejengwa. nutayibona Usipoona kile kichwa cha paka, kandi ubwo yabivugaga kinga na hapo alikuwa akiviongea kifunga utagira ngo mlango, yari ari kubivuga hakinga usizanie kwamba alikuwa anazungumza kifungua, hapana, nuko akifunga, arakinga akafunga mlango. amaze gukinga Alipofunga mlango amereza ikaramu n'urupapuro akanipatia karamu na karatasi, arambwira ngo urabisinyira cyangwa na akaniambia utasaini na kile ambacho nakizungumza. amubwira ngo ruzanye, Nikasema leta hiyo karatasi, ndamwandikira nikamwandikia ndamusinyira, na nikamsainia. mbona afashe telefoni zanyu Nikaona amechukua simu zangu azikize ku ruhande, ameziweka pembeni kidogo, afata ipiki ni tronovisi, akachukua hari ukuntu bagenda bafunguza gutya, akachukua screw ya kufungua nati, bakaraga gutya. amen. Niko yagirishije gutya, aragira gutya, Ndivyo aliyetumia. ikaro rya mbere riba riravunitse, Tiles ya kwanza likawa limevunjika, irindi rijya ku ruhande, lingine la pili likavunjika. yavanye hangahe? Alitoa tiles ngapi? Nabiri yavanye. Alitoa kama tiles 2. Namubwira ngo rekeraho, Nikamwambia achia hapo, ikibazo kiraho, tatizo liko hapa tayari. ngo hoya nushaka kumbwira mvaneho nico, Na akaniambia ukitaka uniambie nitoe tiles kama 10, hakuna shida. namubwira ngo ntago ari ngombwa icyo. Nikamwambia si lazima utoe tiles 10. Oya, Hapana, aho birahaje, hizo 2 zinatosha. tingaho cukura. Naomba ukachimbe mahali hapo. Aracukura Akachimba na akachimba. akubisemo ikintu yumva biguyemo,
alipigilia kitu akasikia kimeangukia ndani, akurama kuka na akatoa kakitu kama hako. arangije aramubwira ngo namaze igihe kirekire mbeshwa, na akasema nimekaa kwa muda mrefu nikidanganywa, ndizeye leo nimeamini. nagwa mugabo yari afasanga mu kindi kibazo. Huyo mwanaume hakuwa anaishi na tatizo lingine. Nyine yari yarabwiwe ko igihe Imana iherukira kuvuga, alikuwa ameambiwa kipindi cha Mungu mara ya mwisho kuongea, yaje nko kugira ikibazo cyo guceceka, ikaja kuwa tatizo la Mungu kunyamaza. Sero ye afite igihe apangira yacecekeye, yeye ana kipindi chake alichowekea mwisho Mungu kuongea. Ndasoje rero, nimemaliza. Anakaa au anaishi, Imana ivuga ntumbimubwire, kwamba Mungu namna anazungumza ama anaongea usimwambie. Ngewe twageza ahantu biti Nyamata, mimi tulifika maeneo ya Nyamata, umupasiteri umwe, mchungaji mmoja atubwira abakristo yagiye atenga bavuga ngo Imana yavuze, akatuambia baadhi ya wakristo aliyetenga kwenye kanisa kisa kwamba wao kusema Mungu amesema. Aho twari twicaye nk'abapasiteri, hapo tulikuwa tumekaa kama wachungaji, mubwira ko icyatumye bamusezerera bakamuha envelope ngirimo inka, akamwambia kilichofanya wamwage na kumpatia bahasha kusemwa kwamba ina ng'ombe ndani. Yageze yasanga nta kintu kiri mu iyo bahasha, alifika mbele kufungua ile bahasha akakuta hakuna kitu. Aho twari twicaye, na hapo tulikuwa tumeketi, umwarimu w'urusengero twari twahasuye, kuna mwalimu wa kanisa tulikuwa tumetembelea. Imana iramubwira icyatumye bagusezerera zero. Mungu akatuambia tumwambie kilichofanya waweze kukuaga kanisani bure. Arangira atubwira ngo ikibabaje ni imyaka ngizi, cha kushikitiza ni miaka ambayo nimekawia ama nimekaa pale. Kuba mfite imyaka ingana gutya n'abantu nabujije gusenga nkajya mbyita ubutekamutwe nkagira gute, ikiwa nina miaka wa umri kama huu na nimetenga watu takribani wengi zaidi kusema kwamba Mungu ni muongo, hakuna kuongea. Mzee akaumia na kulia. Urumva baramubwiye ngo bendaga ibirori bigende neza ngo kumusezerera ngo walimwambia faranga bari bafite, lengo lao ili sherehe yao ifanyike vizuri, lakini hawana pesa za kumuaga, bahasha wakampa iliyokuwa na bure. Ubwo Imana yari iri kumubwira ngo, na Mungu alikuwa akimwambia uko bamusezereye namna walivyomuaga bifitanye isano n'ibyo yayikoreye, vina mahusiano na yale matendo aliyotendea mbele ya Mungu. Ariko siwe, lakini sio yeye. Uko yarezwe nuko yatojwe, namna ambaye amelelewa na namna amefundishwa, byabujije kubaho kw'Imana, vilikatalia uwepo wa Bwana no mu kwizera kwe na katika imani yake. Si ukubeshya, hano hari abahicaye, si kudanganya, hapa kuna watu wameketi. Muri mwebwe hari abantu babonye Imana ikora imbona nkubona. Baadhi ya watu wameketi hapa, kuna watu wameshuhudia Mungu akitenda live. Hari n'abatarigeze bagira icyo mubona, na kuna wale baadhi ya watu hamjawahi kuona chochote kile mutegereje kuzari, ambaye mnangoja mnatarajia kuona. Wewe ku giti cyawe, lakini wewe binafsi, iyo bavuga ko Imana ishobora byose, wanaposema Mungu ni muweza wa yote, ubyemera mu mutwe gusa, mu mutima ntibibamo. Unavikubali kichwani mwako, lakini moyoni mwako hakuna. Kubeshya Imana dusenga, lakini si kudanganya Mungu tunayemuomba. Imana ishobora byose, ni Mungu muweza wa yote. Noze mureba aba mubona, umeishi kuangalia hao mnaowaona. Uyu ni mutoya, huyu ni mdogo, nka Mushumba Aimable, kama mchungaji Aimable. Ububyutse mwumva bwo mu Rwanda, uamsho mnaoshikia katika nchini Rwanda, utukomoka harya hirya igihundwe, unatokea katika maeneo ya Gihundwe, bwari buvuye hakurya muri Kongo, ulikuwa umetoka ngambo nchi jirani Kongo, uturutse ku mugabo wabitaga Alexandre Nayati Nabara, na umetokea katika mwanaume Alexandra. Narababwiye ngo Benihini yarazi yuko Imana ivuga Igiswahili. Benihini akazania kwamba Mungu anazungumza Kiswahili. Yarebye ibibaye aravuga ngo aliona vitu vilifanyika. Yajyanaga mu mwanya wo gusengera umuntu akavushaka uburyo alikuwa amefika kwenye muda wa kuombea mtu, yani paka anatafuta neno abasha kumva neza, akiombea mtu alikuwa anatafuta neno la kusema katika jina la Yesu, akizania Yesu anaelewa Kiswahili. Na abantu baje berekana Imana, ni watu walienda wakionekanisha Mungu. Huo mugabo yasengeye agakobwa gahinduka gahungu, na huyo bwana aliyeombea kasichana kageuka kijana. Na tukisema hivyo kubera yuko umutwe wawe ufunze kutemera indenga kamere, kwa kuwa kichwa chako kimefungwa kwa kutokubali hali ya kupitiliza, ariko ubwo yarabikoze koko. Yani paka unajiuliza hivyo vilifanyika kweli? Ni kibazo kitakoroheye, ni tatizo ambalo si rahisi kwako. Na uragera ku rwego rwemera ko Imana ishobora byose, ubivugisha umunwa. Hujafika kiwango cha kukubali Mungu ni mweza wa yote, unaongea kwenye kinywa. Imana yo mwijuru, lakini Mungu wa mbinguni, ibidashobokera visivyowezekana kwa mwanadamu, kwake Mungu vinawezekana. Iyo ubana n'abantu, ikiwa unaishi na watu bizera indege, wanaoamini hali ya kupitiliza, bamenyera
ubuzima butari ubusanzwe na wamezoea maisha yasiyo kawaida. n'ubu turacyagira ubwoba Hata sasa tunao uoga wo guhagarara wa kusimama hapa ngo tubabwire ibintu tukawaambie vitu vya kweli twabonye n'amaso tulivyoviona kushuhudia kwa macho yetu. jewe hari ibyo narebye. Mimi kuna vitu niviona. reka nguhagarare imbere ni mu gihe Acha nisimame mbele kwa hari impamvu wakati. nge ntapfa. Kuna sababu mimi sijakufa. mamumbyara Mama wa kunizaa mimi yitwa umurozi wa karitsiye ameitwa mchawi wa mtaa kuko inzoka yarasamye kwa kuwa nyoka igiye kundya ilitanua kinywa kwenda kuniuma, urutoki kwenda kunimaliza kichwa. arayibwira ngo mu izina rya Ikanyosha kidole kusema katika jina la Yesu huwezi kugusa mtoto wangu. yaza kuba wowe rero Ingelikuwa ni wewe, wari bukomange ku matayi, yani ungegusa katika shepu zako. iramuriye Nyoka imekula mtoto wari wangu, bubishimangire wewe yani ungesindikiza mambo haya, ahange haba hararase. sehemu yangu ingekuwa imemalizika. kuva icyo gihe Toka siku hiyo nge nica inzoka mu nzozi, mimi naua nyoka kwenye ndoto, ariko mu buryo buri rayi katika namna ya life. niyo yaba amenye umunyorogoto witwa inzoka sinayi, Yani hata ikiwa ni chango yaitwa nyoka siwezi bayishe yasamye yani waliiua ikiwa imetanua kinywa uko chake, yari yasamye namna imetanua kinywa chake ndivyo iliuliwa, kongeye kubumba umunwa yani pasipo kufunga kinywa chake bayita tena. icyasamye. Wakaiua ikiwa bado imetanua kinywa chake. twaje tubona imbaraga, Tukiona nguvu, tubona imana ikora, tukiona Mungu anatenda. reka kwigira abanyamubiri gusa. Acha kujigeuza watu wa kimwili peke yake. torero sirikwiye guhamagurika, Kanisa lifai kubaki hivyo. torero rikwiye kwizera indengakamere. Kanisa inafaa kuamini hali ya kupitiliza. kwa kabiri k'abakorinto 2:5 Waraka wa pili wa Korinto 2:5, kugira ngo kwizera kwanyu ili imani yenu ntikukwiye guhagarara hakufai kusimama ubwenge bw'abantu katika ufahamu maagizo za watu, imbaraga z'Imana. bali katika nguvu za Bwana. hari igihe umuntu anahakana Kuna kipindi mtu anapinga imbaraga z'Imana nguvu za Mungu, n'ubwenge busanzwe ukabona ntabwo, hata akili za kawaida unapata hakuna. ugashaka igituma ari umupinzi Yani unatafuta kinachomgeuza mtu wa kupinga, unakosa. Imana dusenga Mungu tunayemwomba, muta mu biganza by'umwicaye mubwire ngo ishobora byose. piga mkono mwenzako mwambie anaweza yote. Imana dusenga Mungu tunayemwomba ni Imana ishobora ibintu ni bitatu. Mungu anaweza, vuga ngo byose, sema vyote. bakaba bivuga Nahitaji babyemeye, watu wa kuongea, apana babyumva gutyo, bavuga ngo byose. waseme vyote. Imana nsenga, Mungu ninayeomba mimi, subira iryo jambo, rudia Imana tena, nsenga Mungu ninayemwomba yitwa Imana ishobora anaitwa byose. Mungu wa kuweza vyote. ibwira Mose, Akamwambia Musa, ugenda ubwira Abisirayeli, enda ukaambie Israeli, yitwa Imana ishobora byose. naitwa Mungu muweza wa yote. mu biganza by'uwo mwicaye Chukua mkono wa jirani yako, mubwire ngo Imana yanjye mwambie Mungu wangu ibintu byawe yabishobora. vitu vyako ataviweza. mubwire gutya, Ambia jirani yako, mubwire ngo Imana yanjye mwambie Mungu wangu ibintu byawe vitu yabishobora. vyako ataviweza. musubirire, Rudia tena, Imana yanjye Mungu wangu ibintu byawe vitu yabishobora. vyako ataviweza. Imana Kwa yanjye kuwa Mungu wangu ni Imana ni ishobora Mungu byose. anaweza vyote. musubirire, Rudia tena, Imana yanjye Mungu wangu ibintu byawe vitu yabishobora. vyako ataviweza. kuko Imana Kwa sababu Mungu wangu ni Imana ni ishobora Mungu byose. anaweza vyote. ndabikubwiza ukuri, Ninakwambia kweli, Imana yanjye Mungu wangu ishobora byose. anaweza vyote. abagize aribo biyatera Wanaoamini piga haleluya. Imana yanjye Nasema Mungu wangu, abatuje bavuga ngo Imana yanjye tukutana tuseme Imana pamoja. ishobora byose. Sema Mungu wangu anaweza si yote. Imana ibasha ibintu igihumbi, Si Mungu wa kuweza vitu 1000. nta bwoko bw'indwara Hakuna kabila ya magonjwa Imana ishobora kureba. Mungu anaweza kuona. Bivuga ngo kwinkomereye Anasema haya magonjwa ni oya makubwa iyo kwangu. ntabwo ari yo. Haya magonjwa sio Mungu. iyo dusenga Tunayemwomba iyo yeye, twiriwe imbere huyu tunashinda mbele zake, Imana ishobora ni byose. Mungu anayeweza vyote. kandi Na tena niba Pawulo ikiwa Paulo yarasengeraga Abaroma alikuwa akiombea Warumi, akavuga yaba nayimuye nama anasema japo ningelikuwa Unabaha impano. nikawapa karama, ntabwo ari ize n'iz'umuntu, si karama zake ni za zimwe kimungu. muri zo Moja kati ya hizo ni impano yo kwizera. ni karama ya imani. hari abantu batazizezwa Kuna watu wataaminishwa na neno. bindira umuntu mwicaye. Ambia jirani yako, hari abantu kuna batazizezwa watu wataaminishwa na neno, bazizezwa wataaminishwa na matendo. narababwiye ngo Niwaambia kwamba nta gitangaza na kimwe hakuna miujiza hata moja Yesu yakoze alitenda nk'Imana. kama Mungu. oya Hapana, buri gitangaza kila miujiza yoyote yagikoze nk'umuntu Yesu aliyetenda kama mtu ufite imbaraga ambaye ana nguvu za Mungu. buri gitangaza Kila miujiza yoyote arangije gutoza abigisha alipomaliza kufundisha wanafunzi yarababwiye ngo aliwaambia, mutagira ngo birahagije, msizanie inatosha. oya Hapana, mugende mwende mutegereze, mkangoje. hari ikintu kidusohoza
vingetuwezesha hii kazi. Si teolojia mko nayo, hadi kuwajulia kwamba kuna zingine nguvu, japo kuwa mtapewa nguvu zingine. Roho wa Bwana endapo tuwashikie, niliona nikiviona, waweza jifundisha namna mtu anaongea, ama unaiga hata mifano pia unaiga chini uwepo wa Bwana. Hakuna kupiga picha, hakuna fotokopi, kunahitajika uwepo wa Bwana ambao unasindikiza uweze kuongea. Yeyote yuko mahali hapa, uwepo wa Mungu tufunikie. Niwaambie nini? Toka zamani Yesu amekesha usiku akiomba, akihitaji uwepo wa Bwana uwepo, akaongozana na wanafunzi wake, watu wote wakaza ambao watosha 3,000. Hapo walipokuwa wakakaa kwa siku 3, watoto wakasahau kukula, watoto wakasahau kulala, watu wakasahau kuelekea choo kwa sababu ya uwepo wa Bwana. Hali ya kupitiliza, juu ya kusogelea Mungu anafaa kujua zipo. Kuna vitu vya kawaida na vitu si vya kawaida. Chukua mkono wa jirani yako, mwambie saa ya kuishi kwenye maisha sio kawaida ishafika. Mwambie jirani yako, mweleweshe hivyo. Asipoelewa haya saa ya maisha ya kawaida, tumechoka kabisa. Mungu alimchukua Yesu, akamruhusu akafa, akampa jina, linagusa majina yote, akampa kanisa ageuke mwili wake, akawa kichwa, kanisa likawa mwili. Kila kitu chote akiweka chini ya kanisa. Ninaposema kanisa, sizungumzi dini mimi, ninaongea mimi nawe. Tupo ili Yesu akajulikane, wewe ukosekane, Kristo ndani yako akajulikane. Sijui kilichofanyika katika ibada, hakuna ishara. Tunatembea na wenye imani, sio ishara. Tunatembea na wenye walimu, sio ishara. Tunatembea na maaskofu, tunatembea na maapostoli, ni ishara za watu wenye ugonjwa. Inaitwa imani. Huo ugonjwa inaitwa imani. Kwa nini Yesu? Ambia jirani yako kukamata. Hakuna kingine Paulo aliomba. Ingelikuwa niko pamoja naye, ningewambia namna Mungu ni mkuu, na tena mprove muonyekanishe namna Mungu ni waajabu, muonekanishe namna Mungu yuko juu ya wachawi, muonekanishe namna Mungu yuko juu ya kila kitu. Haleluya. Mungu tunayemwomba sema ni Mungu mweza wa yote, ni Mungu mweza wa yote, sio hisia. Mungu peke yake ameniambia katika ibada ya leo, sio ibada ya sehemu nyingine, sio ibada ya nyuma kidogo tuliona, ni usiku. Mungu akaniambia sijalala leo. Hivi ukiniona sijalala, na kile ambacho Mungu ameniambia, Mungu amesema nami. Nilikuwa mbele ya kitanda na akaniambia yule mdhaifu nitamgeuza mwenye nguvu. Hakuna kingine kinahitajika, ni ugonjwa unaitwa imani kwa Mungu Yesu. Kuna namna wewe ugonjwa utakusonga, kuna namna viza kuingia wataenda kutoka wewe, kuna namna mapepo wataenda kukuogopa, kuna namna milango yako itaenda kufunguliwa. Utaamini yale kupitiliza. Naamini kwamba Mungu atachukua mwenye udhaifu, anaitwa mimi, anaitwa wewe, kwenye ibada hii, katika ibada yetu, huyo mtu atakufanyika mwenye nguvu. Katika ibada hii, huyo mtu atakuwa mwenye nguvu. Jumapili ijayo, Jumapili ya nyuma tuka tunaombea. Kuna watu wako na kazi zao na baadhi ya wengine tulikuwa tukinyoshea mikono. Ni Biblia inasema pengine
ukisoma Ibrania 6 irambikwaho ry'ibiganza, yani kunyoshewa mikono. nta muntu ntasumbye nje, Hakuna mtu ambaye sijachunga mimi, utaziranye ambaye hatujuani uzavuga ngo namushyizeho ikiganza, atasema nilimweka mkono, ngo mufashe mu kwamba mutwe, nimemshika kichwa chake. ngufashe mu mutwe, Nikikushika kichwani mwako nuko tuziranye. ni kwamba tunajuana. Utaziranye Bila kujuana na mimi sinagufata. siwezi kushika kichwani mwako. aba ari impamvu nyinshi, Kuna sababu nyingi. mpita mbibona Tayari naviona kuba umutwe wawe ubonye, kwamba kichwa chako kukipeana kwa mwenye ambaye umeona. natangiye kubwiriza Nilianza kuhubiria mu mwaka w'ibihumbi bibiri, mwaka wa 2000 maze gufatwa mu mutwe niliposhikwa kichwani n'abantu bane. na watu 4. Bane nibo bamaze kunda, Watu 4 ndio wameniwekea mikono kwa kandi kichwa. abantu bose banciye. Watu wote hawana majukumu Uzi yao. impamvu? Unajua kwa nini? niba ugiye gusengera ahantu Ukienda kuombea sehemu, umuntu atabizi, mtu bila kujua yagufashe ku rutugu. akushikilia kwenye mabega. Umutambyi Yule kuhani yafataga ku mutwe alikuwa akishika kichwani, w'itungo, kichwa cha mfugo akagikoreza ibyaha ama mnyama, nibebesha dhambi na familia nzima. ku itariki Katika tarehe 7 z'ukwezi kwa 10 za mwezi wa 10 iya Zera yarabaga. Yazera ilikuwa ikifanyika. Nikishaka Kitu kukubwira, gani nataka kukwambia? umutwe wawe Kichwa chako ni amarembo, ni malango, ibiganza mikono ni amarembo. ni malango. Bado Nubwo mubona hata mkiona umuntu yagufataho, mtu akikugusa hivi, umenya ko ibi bibaye. tambua hivi vimefanyika. Umutwe wawe urarangaye, Kichwa chako kiko wazi, ibiganza bye birarangaye, hata mikono yake iko wazi. ikintu wakira. Kuna kitu unapokea. Hari abanyumvishije, Kuna watu wamenielewa kweli. Bibiliya yabivuze. Biblia imesema, Pawulo umiko ari kubwira, Paulo sikia anavyoambia, ari kubwira Timoteyo, anamwambia Timotheo, muri iki gihe kipindi ambacho nakurambikagaho ibiganza, nilikuonyesha mikono yangu, hari impano kunayo karama zanakoherezaga, ambazo nakutumia. yego si izanjye, Ni kweli si zangu, n'iz'umwuka lakini ni za roho yonipatia. izo z'umwuka Hizo za roho ilizonipea, yagufataho bila kunigusa, zakuzagaho. tayari zimekuhamia kwako. Icy'ingenzi ko Ni mumenya, jambo la msingi ukajue, umutwe wawe kichwa chako ni ibindi. ni vitu vingine. Niba unafite umuntu Ikiwa unaye mtu ugusuka ambaye anakusuka, umutwe ukakurya, kichwa chako kinakuuma, wimuka cyangwa usare, ama kwenye saloni yake ama ukuu mwenda wazimu, gusuka umutwe ukakurya, kama nakusuka unapata maumivu ya wimuka kichwa, cyangwa utegereje ama gusa. kwenye saloni ama usubirie kuwa mwenda wazimu. Baranyumvishije, Wamenielewa kweli? ubwo nabyo bigiye kuba urubanza. Na haya yatakuwa ni mambo ya, Ni ni icy'ingenzi jambo la msingi. kumenya abagusuka, Tambue nani anayekusuka, uko bakuri inyuma, kwa kuwa kuna maroho ziko nyuma yao. uko mubona. Namna mnaona, Mudakwiye kwirirwa mugurana abapasiteri, hamfai kuwa na wachungaji wa tofauti. mudakwiye kwirirwa mugurana abasutsi. Ndio sababu na ndio maana hamfai kubadilishana wale wanaowasuka. Baranyumvishije se? Wamenisikia kweli? Umutwe wawe Kichwa chako, nshatse navuga ngo niwo mutungo ufite. nikitaka naweza sema ndio utajiri uko nao. Kuri njyewe niko nanabivuga, Kwangu ndivyo naweza sema. umutwe wawe Kichwa chako niwo mutungo wawe. ndio utajiri ama mmiliki wa utajiri wako. Hicho ni hame kidogo. Aramubwira ngo Akamwambia, hari igihe nakurambikagaho kuna ibiganza, kipindi nilikuwekelea mikono, burya pengine hari impano zagusigayemo, kuna karama zilibaki ndani yako, gusa nagukumbuye. japo nimekumisi. Nubwo ntaraza, Hata kama sijafika, ugerageza gusesa, najaribu kuchunguza gusesa ama kuchambua zari zimuri mu bwo, zilipokuwa ndani yake, ariko zisinziriye. lakini zilikuwa zimesinzia. Amurambitseho ibiganza, Alimwekelea mikono, ntiyamenya ko zaje, hakujua kwamba zimekuja, kumwandikira, lakini alimwandikia amwibutsa. akimkumbusha. Uburyo urambikaho ibiganza, Pengine ikiwekea mikono, hari ikintu kuna wakiriye. kitu umekipokea. Bagira batera haleluya, Bwana piga haleluya. igihe warambikwaga ibiganza, Kipindi uliwekea mikono hari yako, ikintu wakiriye, kuna kitu ulikuwa unakipokea, hari ikintu wakiriye. kuna kitu ulipokea. Igihe nakurambikaga Wakati kuwekea mikono warakiraga. ulikuwa ukipokea. Nibyo dusomye Ndiyo tumesoma Yosuwa, Yoshua, umva uko ahamagara. sikia mwito wake. Imana ibwira Mose, Mungu akamwambia Musa, fata Yosuwa chukua Joshua, ubikorere imbere y'umutambyi, yafanye mbele ya kuhani, umurambikeho ibiganza, umwekelee mikono, urabumuha ubuzima bwawe, utakuwa ukimpa maisha yako, ukamuha no ku cyubahiro cyawe. utampa kwenye utukufu Iyo wako. uri kumurambikaho Wakati ibiganza, umewekea mikono, nibyo twasomye. ndivyo tumesoma. Yosuwa Yoshua bibaye, ikifanyika, ntabwo yamenye ko habaye ikintu. hakutambua kumefanyika kitu. Yosuwa yagize ngo birasanzwe, Yoshua azania ni kawaida, ariko igihe kiragera, lakini wakati umefika, Imana iramusanga, Mungu akamkuta iramubwira akamwambia, ngo uyu munsi siku ya leo ndatangira kugukuza nitaanza kukukuza mu maso y'Abisirayeli. mbele ya wana Israeli. Bibiliya ikwereka iki? Biblia kuonyesha nini? hari aho mwasoma, Kuna sehemu umesoma isaha yarageze, na saa ikafika, Yosuwa asigara asanzwe, Yoshua akifanya ni wa
kawaida. Kumbe akakuta Mose ataragiye gutyo gusa, Musa kuondoka bure, asanga akakuta umunsi yamurambikaga siku y'imana alinyoshea mikono hari yake impano kuna yamusigiye. karama aliziweka ndani Iyo yake. umuntu avuga gutya, Mtu akisema hivi hari ikintu kuna wakiriye. kitu unapokea. Ndabizi njyewe Ninajua mimi hari ikintu kuna kikuza. kitu kinakujia Iyo wewe. umuntu avuga, Mtu akiongea avuga iby'umwuka, akiongea za kiroho, ukuri inyuma y'ijambo roho yuko nyuma ya neno ubasha kukuza. inakuja juu yako. Ntibishoboka igashira Haiwezekani inakosekana kwako. ubuzima bwawe Maisha yako ugasigara bwizera indengakamere. inabaki kuamini hali ya kupitiliza. Imana dusenga Mungu tunayemwomba itunga indengakamere. anatunza hali ya kupitiliza. Iyo usenze Ukiwa unaomba haba ishobora byose. anaweza vyote. Iyi Mana usenga Huyo Mungu unayemwomba ntabwo ari ukukubesha, si kudanganya. nta ndwara idakira. Hakuna ugonjwa usiyepona. Imana usenga Huyo Mungu unayemwomba iri hejuru ya buri yuko juu ya kila kitu. ntacyo nayigereranya nawe, Hakuna cha kumfananisha naye. icyo nakayigereranyije, Kila ambacho kumfananisha naye icyo ni icyaremwe hicho ni kandi kiumbe niwe wakiremye. na ndiye aliyekiumba. Bado Ikitaremye kila hajaumbwa ni icyaremwe n'abo yaremye. kilichoumbwa na watu Imana waliowaumba. iri hejuru, Mungu yuko juu, ni Imana irenze. ni Mungu aliye hatari. Dayimoni Hakuna pepo wakwitambika wa kuweka kizuizi. umaze kumenya Imana, Ikiwa umetambua Mungu wako, korera munsi yawe. wanatumikia chini yako. Nabigishije ibintu 12 Niwafundisha vitu 12 biranga isi y'umwuka, vyatambulisha ulimwengu wa kiroho. isi y'umwijima Ulimwengu wa giza iri munsi yawe. iko chini yako. Nta murozi, Hakuna mchawi, nta mupfumu, hakuna mganga, nta mukaniko hakuna yeyote wa kiganga kongera kugira ijambo anafaa kuwa na neno tena hejuru y'ubuzima juu ya bwawe. maisha yako. Wewe Wewe ufite imbaraga unazo nguvu, ziri hejuru y'amazi. ziko juu ya magic. Bibwira umuntu wicaye ziri hejuru y'amazi. Ziko juu ya magic. Ufite imbaraga Wewe una nguvu ziri hejuru ya sokokayi. ambaye ziko juu Ufite imbaraga ya roho chafu, ziri hejuru ziko juu. Uko na nguvu ambayo iko juu. imbaraga Una nguvu ambayo ziri hejuru y'abarozi bose. ziko juu ya wachawi wote. Ufite imbaraga, Unazo nguvu, ufite imbaraga, unazo nguvu, ufite imbaraga, unazo nguvu, ufite imbaraga. unazo nguvu. Igihe Yesu Kipindi cha Yesu yakwihaga alikuwa anachukua nafasi yako, ndani yako harimo imbaraga kunazo nguvu, ziri hejuru. ziko juu. Ndashaka ko dusenga. Nahitaji tukaombe. Tuihe icyubahiro Tuminulie utukufu Mungu. Imana yo mu ijuru Mungu wa mbinguni yambwiye ngo ameniambia ndi butungurwe nitashangazwa, bana kera si zamani, abambara nk'abanyantege wale wanaohesabu kama hari imbaraga kunayo nguvu bagiye kugaragaza ambao watadhihirisha, garagaza ko ari abanyembaraga. wadhihirishe kwamba ni wenye nguvu. wowe ahantu wicaye Wewe sehemu umekaa, dayimoni nizibe. pepo anyamaze. wowe ahantu uri Wewe sehemu ulipo, satani nawurerese. shetani akose network. wowe ahantu Wewe sehemu ulipo, bagira batera haleluya. watu wapiga haleluya. uri generali, Kiwa kuna general, uri generali kiwa general, ugiye kwinjira kwa perezida, ukienda kuingia ugiye kwinjira kwa perezida, ukienda kuingia kwa president, nubwo waba ufite ingabo zikurinda hata kama utakuwa na jeshi na kulinda, uzita hanze, unazitupa nje, kuko aho winjiye kwa kuwa sehemu umeingia hari imbaraga, kunayo nguvu, hari umutekano kuna ulinzi, uruta uwawe. kuna usalama zaidi ya usalama wowe wako. nuhure, Wewe ukosekane, Imana imenye Mungu wako akajulikane. ubuzima busanzwe Maisha ya kawaida nibuhagarare none. usimame kwa leo. Data mu izina rya Yesu. Baba, kwa jina la Yesu, Karibu, karibu papa, karibu papa. Ubuzima busanzwe maisha ya kawaida niburangire, yafike mwisho, gusa hari ikintu abacu bakomeje kuvuga, japo kunacho kitu watu wakwetu wamezidi kuzungumza. biragorana Ni vigumu kugira ngo ili kwamba amavuta utahaye agaciro mafuta haujayathamini akore kuri wowe. yaweze kutumika juu Niyo yako. mpamvu Elisa Ndio sababu Elisha asubiza umwami w'Abisirayeli, akajibu mfalme wa Israeli, yari ari hamwe alikuwa pamoja n'Edomu n'uw'Abayahudi. na mfalme wa Edomu na Wayahudi, Aramubwira ngo akamwambia senga abahanuzi bo mwaso wapate nabii za baba yako nabo mwanyoko. na wa mama yako. Undi aramubwira ngo Mwingine akamjibu tinanga Imana iri butureke
Mungu hatatuacha turi abami batatu tukiwa wafalme watatu. undi ageze aramubwira Mwingine akamwambia, iyo nakorera Yehoshafati ingelikuwa sijamtumikia Yehoshafati umwami w'abayuda mfalme wa Yuda, wasimba nkurebye uruhumbu wewe ambao ingekuwa sijakuangalia hata kidogo, namwitwaje lakini amebeba kama kisa iyo kama visa. namwitwaje nyine Yani nimekuja pamoja naye, kasosi nimeambatana naye nimalize. nshaka ko wumva Kitu gani nataka usikie? Elisa kubasomye katika waliosoma mbere yuko bajyayo kabla waelekee kule, bara umwami Yehoshafati mfalme Yehoshafati nta muhanuzi w'Uwiteka alisema hakuna nabii wa Bwana hano ngo tumugishe inama hapa tumtoe shauri kwake. umutware w'umwami w'Abisiraheli Akida mfalme wa Israeli aravuga ngo akasema hariho Elisa kuna Elisa, aramubwira na akamwambia ubwo yajyaga amenyera amaso Eliya huyo alikuwa akimjulia maji Eliya akamusigira inshinga na akamwachia majukumu. yabimenye hari icyo afite Nimevitambua kunacho kitu ako nacho. Yoshua yavunikiye Mose yani amechokea Musa. nari kubaha ibyanditswe Ningewapatia andiko bitandukanye vilivyo tofauti. aho abandi bose Ikiwa watu wote basigara wanabaki, agafata Yosuwa anachukua Yoshua bakazamukana na wakapanda pamoja naye. bamara kuzamuka Wakipanda naye ajya kwinjira mu kubaho kw'Imana anaenda kuingia katika uwepo wa Bwana. Yosuwa agasigara hapo Yoshua anabaki hapo, undi ajya gutegereza iminsi 40 mwingine anakwenda kusubiria siku 40. Mose ari mu kubaho kw'Imana Musa akiwa katika uwepo wa Bwana amanutse aliposhuka, kuba yakazamuka kwa sababu ya kazi amemtendea, abandi bose watu wote batinyaga kumureba walikuwa wakiogopa kumwangalia, kumureba bagatwikira mu yani kumwangalia anafunika macho yao. Yosuwa Lakini Yoshua yarabayeho alikuwa anaishi igipimo abandi batamureba bamureba kiwango cha wengine wasimwangalie, yeye anamwangalia, akamwambika akamukorera buri kimwe yani anamfanyia kila kitu chochote. nibyo Elisa yakoze kuri Eliya Haya ndiyo Elisha alifanya kwa Eliya. ibyo bintu Hivyo vitu mwabyemera mutabye mkubali mkose kubali, imvune z'akazi yani mchoko wa kazi nizo zigutera kugabana ndiyo inakusababisha kurithi na wewe. Yosuwa avuga ngo Yoshua akisema we n'inzu y'abazakorera yeye na nyumba yake atamtumikia Bwana. umukozi wakiriwe Anakosa akikosa kurithi umushumba hayo. yavugaga Ndiyo hayo yabuze kumva akikosekana kusikia umutwaro w'ubwami katika mzigo wa ufalme, bamuha uwo babonye yani haukabidhiwi wanaomuona yote. Vitu vya Mungu batari bya bindi ngo babuze batuma barantuma si vya kusema wamekosa kutuma akatuma mimi. Hapana, urabikorera cyangwa ubibure yani utavitumikia ama ukose. nsatiraho nsori Nikielekea mwisho, ayo mavuta uyaha agaciro haya mafuta unayathamini ubanza ukamenya icyo ashaka na utambua unachokihitaji. niba mwarasomye Ikiwa mlisoma, isaha yarageze saa ilifika, uwo bita Yakobo aitwaye Yakobo agiye gupfa kwenda kufa, ahamagara Esawu akaita Esau aramubwira ngo mwana wawe akamwambia, mwanangu, ndumva nshaka kurekurikira ninahisi kuachilia kitu, enda uhige ukawe na mawindo. numara guhiga Ukimaliza kuiga ukabona umuhigo upate mawindo, uze untekere njoo ukanipikie. ingiryo uteka Nile chakula utakachopika, si ibyo wowe ukunda si kile ambacho unakipenda, si uko ubishaka si kwamba unavihitaji. urantekera uko nkunda Utanipikia namna napenda. baranyumvishije Wamenielewa kweli? urantekera uko nje nkunda Utanipikia namna mimi napenda. wibeshye Ukijidanganya ugahiga uwe na mawindo ugateka na pia upike bigendanye n'ibyo ukunda vya kuendana na unavyopenda, ukaba washyiramo amavuta menshi maana yake uweke mafuta mengi. njyewe uzi ko nakunda amavuta Mimi unajua sipendi mafuta, ugashyiramo na umunyu uweke chumvi chingi. mwinshi uzi ko ntawukunda Chumvi nyingi unajua sipendi chumvi nyingi, urabuhiye utakuwa umepata bure. birumvikanye icyo mvuze Inaeleweka tukisema kweli? uragenda Utaenda uru rugo muzasoma utasoma bado. uru rugo Hili boma rwari rurimo buri kimwe lilikuwa na kila kitu, ariko basaba lakini wakaomba uwo bita Esawu aitwaye Esau kujya guhiga kwenda kuwinda, ariko akigenda lakini alipoenda bahita babaga ihari tayari wakachinja iliyokuwa, barabitunganya wakatayarisha kila kitu. aragenda Yakobo Akaenda Yakobo atwara umugisha akanyang'anya baraka, kuko ibiryo byari bisobanutse kwa kuwa chakula kilikuwa kinaeleweka. polisi y'ibiryo byari bisobanutse Majibu tayari, chakula kilikuwa yariyeho kinaeleweka. yumva bimeze neza Yani alihonja akasikia ni kizuri yariye kweli, basanga amavuta ni yaya alihonja akahisi mafuta ni yale yale, asanga n'umunyu na akakuta ni chumvi, hakuna asanga kilichobadilika, imiteguri na akapata maandalizi, amuhesha umugisha akambarikia. kabasa siri nzo Niwaweke wazi,
Imana izabashoboze. Mungu awawezeshe ibyo uyu yababwira, yale ambayo huyu alikuwa akiwaambia. Utunga umushumba, uwe na mchungaji ushobora kukubwira ataguciye ku ruhande, ambaye anaweza kukwambia pasipo kwenda kinyume ama kwenda kando. Yani anakwambia kwa kukuamini, akubwira kwizeye, yani anakwambia akiwa ana imani nawe. Uzabugize umugisha, utakuwa umepata baraka. Kandi ni wachunga n'abapasteri batanu, na huwezi ukachungwa na wachungaji ama kuwa chini ya wachungaji 5 ngo bose bakwizeye na wote wakuaminie. Nigeze nshingura umukristo, nishawahi kuzika mkristo. Pastor waza kumbaza impamvu na mushyingura, mchungaji wake akaja kuniuliza kwa nini nimemzika mkristo wake. Ndamuganga ariko nanjye narinzi ko ari uwaje. Nikamwambia na mimi pia nilikuwa nahisi kwamba ni wa kwangu huyo mkristo. Ndamugeze turi gupfa turapfu hari uwo gihari. Nikamwambia tunagombana juu ya mtu ambaye amekufa maiti. Tuba tumubajije. Tungelikuwa tumemuuliza huyo mtu aliyekufa. Huyo arabyibuka. Yule mama mchungaji anakumbuka. Ndamuganye nawe turapfubuze. Nikasema mimi na wewe tunagombana bure. Ya namushyinguye. Huyu nshamzika tayari. Ngo wari waramwakiriye? Eti kwamba ulikuwa umempokea kwa kanisani? Ati nikasema ndiyo. Nukuri? Ni kweli? Nikasema yes. Ndamuganga ubwo namushyinguye ntaga hari ngo muri twahitemo. Ikiwa nimemzika tayari hayupo hai kati yetu wachungaji, achague ni nani mchungaji wake. Imani bafata. Mungu awashikilie. Namwe ibyo muama muwe mubizi. Na yale ambayo nyinyi mnayoyafanya muwe mkiyaelewa. Mwiduteze intambara. Yani tusababishiwe matatizo ama vita. Oya. Hapana. Mubareke izo bafite zirahagije. Muache walizo nazo zinatosha. Kubaho kw'Imana kurashize mu rusengero. Uwepo wa Bwana umetoweka na kuisha ndani ya kanisa. Nge nawe twakugarura. Mimi na wewe tunaweza kurejesha tena. Murabyizera ariko munaamini kweli? Nge nawe mimi na wewe tunaweza kurejesha uwepo wa Bwana. Umukirisitu, mukristo, nyiri kwiyongera. Nikiwa katika pointi hiyo. Insengero muri uyu mujyi ziruta matagisi. Makanisa katika huyu mji wa Nairobi zinapita hizi bisi mnazoziona. Niba rero ziruta matagisi, kama zinapita wingi hizi bisi ambazo mnaziona, toranya mu pastor, chagua na uamue mchungaji mmoja. Ahandi ujyayo basuye. Sehemu zingine kwenye makanisa fika hapo kwa kuwatembelea. Inaeleweka kweli? Mimi sijawakatalia msiwatembelee makanisa. Mwambie pengine uri umubyeyi wanjye, wewe ni mzazi wangu. Ibyo mvuga biri kumvikana? Ninachokiongea kinasikika kweli? Bizakurokora wowe, vitakuokoa pia wewe. Yo kumenya ibikorera muri wowe na ajue vinavyotumikia ndani yako. Kansozi, acha nimalize. Uzagabana impano, utaweza kurithi kalama zibaho mu rusengero ambazo ziko hapo ndani ya kanisa. Iwacu mu Rwanda, kwetu nchini Rwanda, hariyo gahunda ya Girinka. Girinka munyarwanda, kuna mpango batanga inka ku wana mpango ama wana kipindi ambacho wanapeana ng'ombe. Reka mbasasira inzobe. Acha niweke wazi. Abanyarwanda muri aha mwese, watu wa Rwanda wote mko hapa wote, nta munsi bazabaha, hakuna siku mtapewa. Suko mutari abanyarwanda, si kwamba nyinyi si wa Rwanda, ahubwo ntago murubamo, bali nyinyi hamuishi ndani ya nchi ya Rwanda. Barumva icyo ndi kuvuga? Wanaelewa kweli ninachokiongea? Hari umugisha, kunayo baraka w'abana babaho, wa watoto wanaishi kwenye boma. Imani bahe kubyumva. Mungu awape kuvielewa. Ni mubyumva gutyo, mkivielewa namna hiyo, bizoro itakuwa rahisi. Ntabwo bitu
ntibitubujije kuba abanyarwanda. Havijatukosesha kuwa wa Rwanda. Ubu nawe urategereje ngo baguha inka, na wewe unasubiria kwa mtapewa ng'ombe? Nta mudugudu uzigera ugushyira ku rutonde. Hakuna kijiji ambacho kitakuingiza kwenye list ama miongoni mwa watu hao. Niko mu mwuka bimeze. Ndipo hata kiroho iko hivyo. Aba bose bigisha. Ndivyo hawa watu wamefundisha. Ugira umushumba ushobora kwicara imbere. Uwe na mchungaji unapata uwezo wa kukaa mbele yake. Yumve kukwiye kumuvuna. Asikie kabisa yule mchungaji unafaa kumchosha. Uriya mukuru w'abagabo, yule kiongozi wa kina baba hapa kanisani. Hari ibintu yaje arambwira ngo ariko ibi mushungo nukukuvuna. Kuna vitu alikuja kaniambia hivi vitu mchungaji ni kukuchosha kweli. Namubwiye ngo ubwo rero nilimwambia ikiwa sasa uri kundinda kumvuna, yani unanilinda wewe usinichoshe, nukunshiriraho imbago zimbwira ngo nanjye nzirinde. maana yake ni kuniwekea mipaka na mimi pia nijilinde kwako. Birikumvikana icyo ndi kuvuga. Inaeleweka nachokiongea kweli? Hari inshingano zanyu. Kunazo majukumu zangu. Inshingano na kuna majukumu zake. Ntabwo mwiye kuzikora numva ko mvunika. Sifai kuzifanya majukumu yangu nikihisi kwamba ninachoka. Nahi wawe nimukwiye kubizikora mwumva ko muvunika. Nanyi pia majukumu zenu kwenu mfai kuzifanya mkihisi kwamba mnachoka. Kandi ikigeragezo kitaboroheye. Na jaribu ambalo sio rahisi kwenu. Abakristo baraha muri Kenya. Wakristo wengi wako hapa nchini Kenya. Nga benshi ngo mwarakomeretse mwigira abapasteri. Wengi mumeumizwa mkajigeuza wachungaji. Ubu ngo nimwe bapasteri. Wanasema nyinyi kwa sasa nyinyi wachungaji. Ni umupasteri akaba n'umukirisitu byose arabikora. Na ni mchungaji ni mchungaji na pia ni mshirika, ni Mkristo. Vyote na Ayo gatanu. Atoranywa mu bantu umutambyi mukuru atoranywa mu bantu ngakora ibyerekeye Imana, apana ibyerekeye. Kuhani mkuu anachaguliwa katika watu aweze kufanya aliyo Mungu, sio ya watu. Nagari akora ibiberekeye, ni ibyerekeye Imana kugira mwebwe. Vitu vya kufanya vya kuelekea nyinyi, bali vya kuelekea Mungu kwa ajili yenu. Kandi Imana ibafashe. Na Mungu awasaidie. Icyo ushaka ubuzikizi. Unachokitafuta uwe ukikijua. Kuko ibyatsi byose, kwa kuwa majani yote uruhande rutari urwawe, ambayo yako upande ambao sio wako. Fata mu biganza by'umuntu mwicanye umubwire ngo umenye ko bihora bitoshye. Mwambie, chukua mkono wa jirani yako mwambie vinaishi kunawiri. Ibyatsi byose, majani yote biri mu ruhande rutari urwawe, ambaye viko katika upande si wako, bihora bitoshye, vinaishi kunawiri. Ariko ushobora kugerayo, lakini waweza fika kule ugasanga nubwo bitoshye bitaribwa, na ukuta hata kama vimenawili havikuliwi. Kansubiremo, nirudie tena, uzasimbukire ruka kule, ushobora gusanga binatoshye bitaribwa. Yaweza kuwa vimenawili lakini havitumiki kwa kukuliwa. Rekana n'abasasiri, na niwaweke wazi kidogo, biragoye, ni vigumu kubona umuyobozi muzima, kuona kiongozi aliye mzuri. Ntabwo ari impano ya buri wese, si karama ya kila mtu yeyote. Aranyumvishije? Wamenielewa kweli? Muhumure ndashoje. Msijali nimemaliza. Lakini huyo uzavanaho mugabane ndiye atakayerithi kidogo. Dore ibi mvuga ndi kuri Medi. Naye azungumza niko kwenye kamera. Je nari mfite apostle uri bumpa ibyangombwa byose ngiye gukora ubukwe. Mimi nilikuwa na apostle wa kunipa vitambulisho vyote nikienda kufanya harusi. Urusengero rwarankundaga. Hilo kanisa lilikuwa linanipenda sana. Ruri bunkorera ubukwe bwanjye bwose. Na ikawa inafanya maandalizi ya kunifanyia harusi yangu yote. Nsubiye aho bambyara. Niliporudi sehemu ninakozaliwa ama wanaponizaa, bampa requirement y'ibintu nzuzuza. Wakanipatia requirement ya vitu nitajaza. Ni umwana w'iyi nzu. Nikasema ni mtoto wa hii nyumba. Kugipimo banyikoreza ibi bintu byose. Yani kwenye kiwango napewa na kubebeshwa hizi mizigo zote. Ndabikora. Nikavifanya. Suko nari inkizi. Si kwamba nilikuwa tajiri. Umugisha, baraka, nta kiwusimbura. Hakuna kinachoubadili. Kansubire mwirije. Nirudie tena neno hili. Umugisha, baraka, nta kiwusimbura. Hakuna cha kubadilisha. Kandi umugisha wose udahawa agaciro. Na baraka yote ambayo hujapewa thamani cyangwa utamenye, ambaye haujapata kujua. Fata mu biganza byo muri kumwe ngo ni kibazo cy'igihuka bumuvumo.
chukua mkono wa mwenzako, mwambie ni tatizo la kipindi au majira, igeuke laana. Utamenya baraka yoyote ambayo hujajua na hujathamini, ni kibazo cy'igihuzagu, ni tatizo la muda, utakuponyoka. Asante. Ndashaka gusenga. Nahitaji tuombe sasa. Twasomye ijambo, tumelisoma neno kubigendanye n'impano, vya kuendana na kalama. Hari impano, kunazo karama. Nge papa mbyara, mimi baba wa kunizaa, yari afite umwana we wo mu mwuka, alikuwa na mtoto wake wa kiroho, akaba muri Kabarondo, na ikawa naishi maeneo ya Kabarongo. Aho Kabarondo ni mu Burasirazuba, hapo Kabarongo ni katika magharibi. Kugira ngo mugereho uwo mwana we, ili nikaweza kumfikia huyo mtoto wake wa kiroho, niwe wagaburiraga umwuka umbaho, yeye ndiye alikuwa akilisha roho aliyekuwa anaishi ndani yangu. Papa naramubwiraga ngo, baba nilikuwa nikimwambia, niho ngiye, hapo ndipo ninakwenda kule. Akambwira ngo genda mahoro, ananiambia ondoka salama, ugirirwa umugisha endapo ukija kubarikiwa. Eglise urimo, kanisa ulio ndani yake, ukabasha kuhabona ibyo washaka, na ikawa una uwezo wa kukipokea ama kukiona unachokuwa unakihitaji. Rambya nyosha miguu mahali hapo, nyosha miguu, uhapfiri, nyosha miguu na ukafie hapo, uzabona umugisha na utapata kuiona baraka. Hari umugisha uzakuzaho, baraka haitakujia wewe, wabyemera utabyemera, ukubali ukose kukubali. Amasengesho ya pastor iyo yagereranyije nayo umukristo bugereranya ibyondo na zahabu. Yani maombi ya mchungaji na ya mkristo ukiyafananisha, yani unakuwa ukifananisha dhahabu na matope. Imani bashoboze kubyumva, Mungu awezeshe kuvisikia. Hapo ndipo mtapata kurithiwa. Ntabwo Eli yaranagisenga. Eli hakuwa ni mtu wa kuomba. Aramubwira ngo genda Imana ya Israeli, akamwambia ondoka Mungu wa Israeli akupe ulichomuomba. Umuntu watangiye amuvangirirwaho, yule mtu ameanza akimchanganyia, akichangia ndani, anamuomba mtoto na anampata. Katika ibada Imana yavuze ikintu gikomeye, Mungu ametamka kitu kikubwa, nagitekereje, nimekiwaza, mvamo kiransi, nikakuta kinanipita ufahamu. Ameniambia mwenye udhaifu katika ibada atageuka mwenye nguvu, kandi imbaraga ziri mu ijambo, na tena nguvu zimo kwenye neno. Katika jina la Yesu uragabana ku mwuka, utalisiwa katika roho uliotoka juu. Pepo ahantu wicaye, sehemu ya keti, yemerewe kuhabweza, haruhusiwi kupanda. Kama unaamini piga haleluya. Imbaraga z'abashitsi, yani nguvu za watu wa kijana, zemerewe kugira ijambo kuri wowe, haziruhusiwi kuwa na umiliki wa neno juu yako. Wewe si mtu wa chini, wewe ni mtu wa juu. Piga haleluya. Wewe si mtu wa chini, n'ababeshi bila kuwadanganya. Namwe nubwo nzi kubabwira gutyo, hata kama nyinyi nawaambia hivyo, abashumba babibabwira, na wachungaji wanaanza kuambia, nabo hari ikintu barundikiriye, na wao kuna kitu ambacho wanakitarajia. Kanisa ubuzima ririmo, maisha ambayo linayaishi ntagaribwo, si maisha ya uhalisia. Kanisa ni umutwe, ni kichwa. Itorero, kanisa, vuga itorero, sema kanisa. Itorero, sema kanisa. Ni bishop, ni askofu. Ubyibuke ugaruke ku nyigisho y'itorero, rudia katika mafundisho ya kanisa. Ubwo ndabivuze kandi na hapo nimesema wakupange katika mafundisho hayo. Yari kuvuga itorero, alikuwa akihusia kanisa, nguvu za kanisa. Kanisa lifite imbaraga, lina nguvu za yule aliyeliita. Gusa hari ikigeragezo, basi kunacho jaribu cyuko wenda hari abazirimo, kwamba kuna watu walioko ndani ya kanisa bihamagaye, ambao walijiita. Ubimenye nyine, ukitambua hivyo nakumva, nitakuelewa. Lakini kanisa lililoliitwa lifite nyiraryo, lina mwenyewe analisimamia. Arashaka ko mumuha karibu, anahitaji mkaribishe, agakora ibyo yagambiriye, yani afanye aliyokusudia mwitorero ndani ya kanisa lake. Tukwiye kumuvana hanze, tunafaa kumtoa nje, akazamo hapa, na kumuingiza mahali hapa. Nunyuze haje, na yule kupita kienda kumva kubaho kw'Imana, ahisi uwepo wa Bwana. Nataka gusenga, nahitaji tuombe kidogo. Njewe nawe, mimi nawe, nitwe torero, ni sisi kanisa. nyiri torero, mwenye kanisa, kwa bagikwerere kwenye kanisa la kule kwa Kikwele tulikuwa Jumapili. Twagiye gufata iryo torero, tulikuwa tumeenda kulikamata hilo kanisa. Byose tubyereza Kristo. Hayo yote yamefanyika tukiyatakasa juu ya Kristo, tukilikabidhi kanisa liwe la Kristo.
tukimpatia Kristo, ubundi eglise itangiye, kanisa ikiwa linaanza, eglise hari ibigize kanisa, kuna vitu vinaanzishwa. Teraniro rya mbere turi muhano, ibada ya kwanza tukiwa hapa, twari turi kuri ha Kristo, tulikuwa tukipatiana kwa Kristo. aho wicaye, sehemu umekaa, niyo ntebe wicaye na kiti umekikalia, nubwo atari diva, hata kama sio diva, iruta imwe y'igwanyu, inazidi kile kiti cha kwenu. itorero, kanisa, umva uko Salomo yavuze, sikia Salomo, uhereye none toka sasa nzajya numva gusenga, nitakuwa nikisikia kuomba kwako. gusengerwa aha hantu, ambaye kunaombewa mahali hapa ni Mungu anayemwambia Suleimani, ahantu hose, sehemu yoyote Imana irahaba, Mungu yupo. Imana igira hiba cyane, lakini kuna sehemu Mungu anakuwepo mara nyingi. ukiri mu kabari ndabiziriyo, hata kwenye klabu Mungu yupo baba, sikiri hano hano, lakini si ndivyo alivyo mahali hapa. Katika jina la Yesu, nakira gaparo mu gishuturutse ahera. Haleluya! Pokea patakatifu kanisa. Kansubire mwirishamba, irudie tena. gukomera kwawe, ukuu wako, wewe wari umunyantege, walikuwa mdhaifu, banza wakira umugisha uturutse ahera h'urusengero, kwanza pokea baraka itokanayo patakatifu. kansubiremo rino jambo, irudie tena neno hili, banza wakira umugisha uturutse ahera h'urusengero, imetokea patakatifu wa kanisa izina rya Yesu, katika jina la Yesu. nagara amarangamutima, sio mambo ya hisia. mwebwe murahiriwe, nyinyi ni wenye heri niba hari abantu, ikiwa kuna watu abo dusanga ngwe bo barabizi, wale ambao tumekaa nao wanajua. Mimi nilikuwa nikiomba, nabaza Imana, we nauliza Mungu, ule askofu nimwambia, kuki ngewe ntavutse ndi umunyamurenge, mbona mimi sikuzaliwa nikiwa mnyamurenge? ubu nuko muri guhinduka, kwa sasa ni kwamba mnabadilika, ariko ubundi kera, lakini zamani numvaga ko, nilikuwa nahisi kwamba niho hantu Imana ndipo Mungu anaishi kwao. kandi n'ubu tubonamo abakigenda gutya, hata tukiona watu bado wanafanya hivi, bemera ko Imana ibaho nka 99.9%, wanakubali kwamba Mungu yupo 99% kwa 100. n'uyo wabonye yigira gutya, na yule umemuona akijifanya hivi uko biri namna ilivyo, tagira ngo wapfa kumwumva uvuga ngo ntayibaho, usizanie ko mtamsikia ukisi kwamba hayupo. uzamenye ko afite ari ikibyarirana ahandi hantu, ujue kwamba na 99.9 99%. nta gushidikanya ko Imana ibaho bagira, hakuna mashaka ya kwamba Mungu yupo mahali hapa. babwiye niko kuri hivi ninavyowaambia 99.9. uyu mwicaye aha, lakini kwa aliyeketi hapa byagorana, vitakuwa vigumu kubona umuryango uone jamii udafitemo, nubwo mwe mutabimenya, hata kama nyinyi msipojua, udatungamo umuntu w'umupinzi ambaye hajatunza mtu ambaye ni mpingaji, na undi we mwingine naye aragira intege nke, ana mapungufu yake, yemera ko Imana lakini akikubali Mungu yupo, ikomeye ari nyema, Mungu ni mkuu, ni mwenye nguvu. muzanagenzura na chunguza kidogo, eglise sonyine, kanisa peke yake, n'ubu reka mbasasa, hata leo niweke wazi, kwa percentage, yani katika percentage dufite muri hano za wenye tuko nao mko hapa, sinashyiraho gusenga na nyuma ya saa sita iteka ryose, sitaweka maombi ama ibada baada ya saa sita wakati wote, nyinyi mweze kuja hapa, kubera yuko ntimwatojwe gusenga, kwa kuwa hamjafundishwa kuomba. ku cyumweru nyine muba muzasurana, Jumapili mko na mpango ya kutembeleana, babazi yuko icyumweru wao wanajua Jumapili agiye kurya, anarudi nyumbani kwenda kula, atarudi katika uwepo wa Bwana kirahisi kwake. ibyo mvuze ntabwo ari bihimbano, hivyo vitu nimesema 90% y'insengero ziraha za makanisa ziko hapa, zitarama, mvuze nkeya 98%, yani 98% y'insengero ziri muri Kenya za makanisa hapa Kenya zishobora gutarama, zinaweza kuburudika kwenye mkutano wa jioni, ni zao, ni makanisa zao. kubudutunga ngo ni icyumweru cyaki, ni cyakanga, ni icyambere cy'ukwezi, sisi tuna wiki ya kwanza ya mwezi, nabwo barataha bahita bajya mu byiciro, na hapo wanaenda nyumbani na wanarudi katika vikundi. Kuna wale wa kuomba asubuhi, n'abasenga, nukuvuga ngo mushumba bayababwiye ngo dufite service ebyiri, yani mchungaji akiwatangaza tuna service mbili, kuna watu wa asubuhi na kuna wale watakuja jioni, kugira ngo baratandukana. Unazania ni watu tofauti ama wakristo tofauti? Yatworohereje ameturahisishia kweli. Ngenda sengera iki kigoroba, mimi nitaomba ibada ya jioni. Iyo niyo myumvi, haya ndiyo mawazo.
Imana, wengine kuheshimu Bwana babigira umuco, yani wanavigeuza tabia. ndashaka gusenga. Nahitaji tuombe. Wakemera, waweza kubali, gahamagara Imana, unaita Mungu mu buzima bwawe, katika maisha yako, mu mibereho yawe, katika kuishi kwako, ikakuyobora, na Mungu pia kuongoza, ukemera no gutakaza imbaraga, na ukakubali kutoa ama kupoteza nguvu, winjire mu kubaho kwawe, ukaingia katika uwepo wako. nta kintu Imana izaguhera ubuntu, Hakuna kitu Mungu atakupa bure uretse agakiza kose, isipokuwa wokovu peke yake. Mubyeyi w'umushyitsi, Yule mama ambaye ni mgeni kwetu, turaje dusenyera umugongo wawe, tutakuja tuombee mgongo wako, kubera ko kwa sababu turaguha ibimenyetso bikwemeza ko kwa gatandatu utari ubugenda. Tutakupatia ishara kudhihirisha kwamba mwezi wa 6 hautakuwa mtu wa kutembea tena. Ariko mu ijuru hari Imana, lakini mbinguni kuna Mungu. Ubundi pengine umuntu winjiye mu kubaho kw'Imana, mtu aliyeingia katika uwepo wa Mungu, twimenyereze gutahana change igaragara, tujifundishe kurudi nyumbani na mabadiliko yanayoonekana, bitagendeye ku mupasteri wabwirije, bila kufuatiana na mchungaji gani aliyehubilia, bigendeye kuri wowe, yani ikiwa imefuatiana na wewe, hawagushatsa kubura, unasema hakuna la kutafuta akukose, ubyishyiremo, ujiweke wewe ndani yako, Imana iraza, unasema Mungu anakuja iranyuraho na atanipita. ubona itakunyuze, ukiona Mungu hajakupitia, mama utubyara, mama wa kutuzaa, ndi imbere y'isumba byose, niko mbele ya Mungu mweza yote. Namenye yuko iryo jambo riba muri Bibiliya nkuze, nilitambua hilo neno liko ndani ya Biblia nikiwa mtu mzima. Yarakubwiraga ngo, alikuwa akikwambia, nubona uburyo bwo kunyura ku rusengero, ukiona namna ya kupata kuingia kwenye kanisa, ngo ugende uhagarare ngo mu muryango warwo ngo uzamure ibiganza, enda usimame katika malango ya kanisa upandishe mikono yako. Nza kubisoma ngo nkunda guhagarara mu marembo, nikaja kuvisoma kwenye neno linaniambia napenda kusimama katika malango. Adukundisha urusengero, kumbe alikuwa akitupendesha tupende kanisa. Nenda barenganya, nami pia na waraumu, na ucirira imbwa ikuze, ndabarenganya, mimi pia na waraumu. Mu muco bashaka kabwana niko bacirira, nawe uragerageza. Kikawaida wanatafuta kibogoro cha umbwa, ndicho watumia wanavyotaka wao. Umuntu wese ugikunda gusenga warabije mukuzi, yeyote anapenda kuomba na alikuja katika maombi akiwa mtu mzima, wewe bashobora kubwira makesha uzibu watu ukayazamo, nta kubutagize. Wewe unaweza kutangaziwa kesha na unaweza tupa vitu vyote na uhusike kwenye kesa, hakuna kila ambacho hujafanya. Uzabanza uhangane no kuvuga uyu munsi ni kesha, ni utapambana useme kwanza leo ni kesha, vitu kama hivyo. Byose urabizi, vyote unajua. Kasenga, acha niombe. Nona kwa sasa hivi Imana ibashoboze, Mungu awawezeshe kugira inzara n'inyota, kuwa na njaa na kiu, byo kumva ko ubuzima turimo mu buhazi, vya kusikia kwamba maisha tulio nayo tumeyachoka. Murava hamuri bakuru, mtatoka hapa mkiwa watu wazima. Nsoza rero nikimaliza, Yosua arambikwa ibiganza, akinyoshewa makofi, ntiyamenye icyo yakira, hakutambua kitu gani amekipokea. Birikumvikana, inaeleweka kweli? Elisa ashugunyiwe umwitero, alipotupiwa pindo, ntiyamenye icyo yakira, hakutambua kitu gani amepokea. Lakini wote Yosua, hari abantu 70, kuna watu 70 barambitsweho ambao walinyoshewa mikono, barahanura, wakatabiri, na 2 badahari, na 2 hawakuwepo, wakatabiri pia, abo nabo ubwabo, na hao pia pekee bamvaga barenze Yosua, walikuwa kihisi wamepita Yosua. ariko Yosua yarafite ukuntu, alikuwa na namna, ikiguzi abandi batariha, ambaye anatoa gharama ya wengine ambaye hawatoi. Bitanze bamutegereje ndasebe, walishtukia wakimsubiria aibike, basanga ataseba, wakakuta sio kuaibika. Watu wa Beteli, watu wa Yeriko, hao wote bategereje Elisa, walisubiria Elisa yabwiwe ikintu gikomeye, akipokea kitu kikubwa. Alikuwa ameacha kiwa amechinja, akachinja kila kitu, akafuata Elia. yari mutoya, Elia alikuwa bado mdogo, Elia hakuwa na kitu chochote. yari umugabo utambaye hejuru, Elia alikuwa ni mwanaume asiyevaa juu, Elia alikuwa ni mtu wa kawaida. Lakini Elisa yari afite inka zihinga, alikuwa na ng'ombe zinazolima, alikuwa ni mfanyabiashara, akachukua zote akachinja, akamfuata, akamwambia wenye ukao, akamwambia wewe si mtu aliyekawia, kwa sababu ya vitu alivyoacha. Akasema vyote vimefanyika. Alikuwa anahisi kwa kitu kugenda, Elia kwenda kuondoka, akamwambia sasa mimi sasa sitakuomba kingine, kuna kitu nikiona ndani yako, si masomo,
kuna kitu kikiwa ndani yako. ntabwo ari ibyangombwa by'ubutaka, Si vitambulisho vya ardhi. ko si wandushaga kashi, Haukuna nizidi ko hari ibintu pesa. nakubonanye. Kuna kitu nikiona ndani yako. Nubwo ugiye rero Hata kama unaondoka, urama dabo yako. utanipa dabu ya kitu. Elia aravuga ngo muhungu wanjye, akamwambia kijana wangu, ufata ikintu gikomeye, umeniomba kitu kikubwa, ariko lakini numbona ukiniona ukabishobora na pia uweze ukariha ikiguzi cyawe, ulipe gharama yake, birakubaho. itafanyika kwako. utambona Usiponiona ubwabyo peke yake, igare ryari uburangazi. yani gale lingemzubaisha. Biblia ngo bakigenda, Biblia inasema akiondoka, igare gale ryaka umuriro, likiwaka moto, nuko yaba yarahiye ntumbaze, ikiwa amechomeka sijui, byarabatandukanye. lakini inatenganisha. umwe ajya hariya, Mmoja kaenda kule, ndagaha mwingine akakuja hapa. igare Gali ryari gutuma reba lingefanya iki akaone kintu yinyutse kitu gani kimeharibika, akaba aragiye. basi akawa ameondoka. Ariko Lakini nta gare ry'umuriro hakuna gari la moto ryatumye amuvanaho amaso, lilifanya amtoe macho kwake, igare ritamurangaza, yani gari kumzubaisha. ntabwo Eliya Si kwamba Elia ari ryo rimuzamuye, ndilo lamuinua, azamuka muri serwakira. yani akapanda ghafla. nta muntu urabona agashururu, Hakuna yule aliyeona wa muyaga umeze gutya, ule upepo wa mzunguko wa Haje mfilingo. umuyaga. Kulikuja upepo wa mfilingo uterura amabuye, ambao unabeba mawe, ugaterura ibiti, unabeba miti ugaterura na n'umuntu. unabeba na mtu. ategekwa kuwureba. Anamlishwa kutazamia ahari ule maji. ijisho rimwe ryuzuraga ibyaha, Huenda jicho moja lilikuwa likijaa, ikibuye kigakwitamo akakomeza yani jiwe linagonga kwenye macho. yari yamucitse. Alikuwa ametoweka kwake. umuhungu amwereka ko areba, Kijana akamwonyesha kwamba anaona kureba aho abandi na batarebeye. pia anaangalia watu wengine hawezi kuonea. aramubwira ngo Akamwambia, data baba wabereye Isirayeli ko kamagara n'amafaranga. umekuwa Israeli magari na mafarasi. Eliya arabimenya ko yamubonye, Elia akatambua amemuona, ahita afata umwitero tayari akachukua pindo lake na arawumujugunyira. akamtupia. uwa Eliya Wa Elia aba ari usigara. ikawa ndio unabaki. usome Bibiliya. Soma Biblia. uwa Elisa Wa Elisa ahita awucagagura. tayari akaukatakata. uwa Elisa yari bizinesi. Wa Elisa alikuwa biashara. uwa Eliya waraka Wa Elia kulikuwa ni ikazi. ahita afata uwo mwitero Akachukua pindo lake hilo, aragenda. akaondoka. musome neza, Soma vizuri. ntabwo yavuze ngo mana yanjye, Hakusema Mungu wangu, kubise hasi alipiga chini kuri ya Yorodani katika ile nk'uko se Yordani w'umwuka yabigenje. kama baba wa roho aravuga ngo alivyofanya. mana ya Eliya, Akasema Mungu wa Elia, iwawuriye pengine uko wapi? kubisaho Alipiga hapo abari haku waliokuwa ng'ambo biteguye kumukwena, wakiwa wako tayari bahita kumwaibisha, bamubona tayari wakamuona. amazi agera ku Maji nibo yakiteganisha, babyivugiye. ndio walijisemea wenyewe. umwuka wa Eliya Roho wa Elia yagiye muri Elisa, akaingia Elisa, isaha na irageze saa imefika. ibyo batubanjirije Wale waliotuanzia bakoze gakeya, walivyofanya kama vidogo, tubikore cyane, sisi tuvifanye zaidi. hamwe tubikore Ni cyane. lazima tufanye zaidi. Nitaingia sehemu nyingine gani? kari aho ngaho Ni hapo peke yake. ansigira Bibiliya, Akaniachia Biblia arangije arambwira na ngo akaniambia, ngiyi hii Biblia ngo ndakwibutsa inzozi warose. nakukumbusha ndoto ulizoziota. arazinyibutsa papa Akanikumbusha baba alikuwa ni ariko nabii mama yahanuraga kumurusha. na mama alikuwa akitabiri kumuliko mimi, aranyibutsa na akanikumbusha. nigeze ndota inzozi Nishawahi kuota ndoto zariho mikorofoni zilikuwa na microphone, ko hejuru lakini juu yake yari kawunga kulikuwa na unga igiye isize ukuntu, ambayo imepakwa namna fulani, none araryaga na pia nilikuwa nikikula nayo ndigwekenya ikifunga. nikiwa nikitafuna inajifunga, napatiana kwa jirani yangu. niyo mpamvu nkubwira ngo nzaguhaho uhumure. Ndio sababu ananiambia atanishia na nawe yarumaho bikifunga, naye pia akiuma kidogo inajifunga kidogo. nta bugegera bumbaho, Hakuna nigeze marana iminsi nakuroga, hakuna uchoyo unakuwa kwangu. ndamubwira ngo uzacunge, Nikamwambia chunga kidogo, karara ndi zeru, tunazalala nikiwa sufuri, chunga ihame, lakini nina sheria yangu bivuga ngo ubwo maze kuvunaho inasema hata kama nimechuna kidogo biraje byifunge. vitakuja izo hame vijifunge. ndayizirimba, Hilo sheria liko kwangu, ahubwo n'uwatubana kwe kubimenyera. na yule mama mchungaji nafaa iyo kujifunza. njyewe ndabizi ko ndumaho bika Mimi najua ninauma kidogo, ndumaho nikanga ninauma kidogo, nastukia kimerudiana iryo tena. hame ndabizi. Hiyo kanuni niko papa nayo, arabinyibutsa, wananikumbusha. arambwira ngo nirigire ijambo, Akaniambia ni kweli neno hili, kiri muri rino jambo tukiwa katika neno hili uzasonza, hautakuwa na njaa. kiri muri rino jambo Ukishaenda kwenye hili neno uzatabara benshi. utaokoa watu wengi. arandongera Akaweza kuniambukiza icyumweru kitarashira kabla wiki kuisha, ataweka. wahera. reka ibyo tubyihore. Sio mimi ya kuishia. soza rero Nikimaliza mu izina rya
katika jina la Yesu. ugiye kwerekana Imana, Utaenda kuonekanisha Mungu. Haleluya. Mkono wa jirani yako. Katika jina la Yesu. ugiye kwerekana Utaenda Imana, kudhihirisha Mungu. mu izina rya Katika Yesu jina la Yesu. ugiye kwerekana Imana. Utaonekanisha Mungu. ibyo dukora Yale tunayofanya twigiye ku birenge by'abatubanyi. tunajifunza katika miguu yanayotangulia. iyo umuntu avuga Ikiwa mtu hari anasema ikintu wakira. kuna kitu unapokea. nonaha Kwa sasa imbaraga z'isumba byose nguvu za muweza yote ndavuga zikuzeho none, nasema zikujie kwa ntabwo sasa. ndi guhanura, Sijitabiri bado. ninjye mu mwuka wo gutegeka. Ninaingia katika roho ya kuamuru. Jyewemo ndategeka. Mimi naamuru. iyo usomye Esiteri 9 Ukisoma Esta 9 hari amagambo. kuna maneno. ijoro Usiku abanzi b'abayuda adui wa Mayuda bibwiraga ko bagiye kubageraho, walifanyia kwamba atakuwa na mamlaka juu yao, ariko lakini birahinduka vikabadilika mu izina rya Yesu. katika jina la Yesu. Katika hii ibada birahindutse. vimebadilika. ndabivuga nk'umwami Nitasema kama mfalme, umwami w'abantu. mfalme wa wafalme. ndasubiramo rino jambo. Rudia hili neno tena. ndabivuga nk'umwami Nitaongea kama mfalme ukorera umwami ambaye w'abantu. anatumikia mfalme wa wafalme. Kwa sasa ubuzima bwawe maisha yako burahindutse. vimebadilika. nonaha Kwa sasa imibereho yawe kuishi kwako birahindutse. imebadilika. nonaha Kwa sasa ibimenyetso ishara n'ibitangaza miujiza biratangiye kwibona. itaanza juu yako. nonaha Kwa sasa ibiganza byawe mikono yako birohoye abantu benshi. imefungua watu wengi. nonaha Kwa sasa impano z'Imana karama za Mungu ziratangiye kwibona. zimeanza kwako. nonaha Kwa sasa ibiganza byawe mikono yako benshi babibohokeye. wengi wamefunguliwa ndani yake. Kwa sasa abantu barize watu wamesoma binyuze kuri kwa wowe. ajili yako. nonaha Kwa sasa abantu barambaye watu wamevaa kubera kwa wowe. sababu yako. nonaha Kwa sasa abantu bararengewe watu wameokolewa kwa sababu yako. Kwa sasa imfubyi ziratabawe yatima wamesaidika kwa sababu yako. Kwa sasa insengero zirubakwa makanisa imejengwa kubera wowe. kwa sababu yako. Kwa sasa ibyuma by'insengero vyombo vya biraboneka kanisa vimepatikana kubera kwa wowe. sababu yako. Kwa sasa kwa sasa kwa sasa abarwayi wale barakira wagonjwa wamepona kwa ajili yako. Kwa sasa gutenyuka kw'iwanyu kutoweka kwa ajili yenu, gutenyuka kw'iwanyu kukatiza maisha kwenu kuvuyeho kumeondolewa, kuvuyeho kumeondolewa kubera wowe. kwa sababu yako. iwanyu Kwenu nta muntu uzongera gutenyuka. hakuna mtu akatiza uri maisha. igisubizo Wewe ni cy'umuryango. majibu ya familia. ndavuga ngo uri igisubizo Nasema wewe ni cy'umuryango. majibu ya familia. uri igisubizo Wewe ni cy'umuryango. majibu ya familia. uri igisubizo Wewe ni cy'umuryango. majibu ya familia. hari umuntu ugiye kugutwarira umwana wa gatatu. Kuna mtu angempeleka mtoto wa tatu, umwana wa gatatu w'umukobwa, mtoto wako wa tatu msichana, hari umuntu ugiye kumutwara. kuna mtu anaenda kumpeleka. kandi Na tena uwo mwana wawe w'umukobwa huyo mtoto wako msichana azashingirwa umukire. ataweza kuozeshwa kwa tajiri, umukire tajiri kwa w'umumetisi. ambaye half caste, umuntu azashingirwa azaba ari metisi. yule ambaye ataozeshwa kwa atakuwa ni half caste. Satani Shetani aberetse kenshi ashaka kukwicira umukobwa. yani ameonyesha mara nyingi akihitaji kuaulia msichana, lakini wewe isumba byose uweza wa yote izamuye ibendera ngo ry'ubutsinzi. amepandisha bendera la ushindi, ntabwo ari amarangamutima. sio mambo ya hisia. imana yo mu ijuru Mungu wa mbinguni irambwiye ngo igiye kugukiza, amenena kukufanya tajiri, igutungishe, yani akumilikishe, kandi watangiye kubona na ibimenyetso. umeanza kuona ishara. ngo mu minsi yashize Siku za nyuma ngo kidogo buri wese yagufasheho ijambo, kila yeyote amelikamata neno juu ariko yako, uri kubona yuko lakini unaona kuwa ngo yari bambuye, kwamba ubwo amelinyang'anya, wabihaye ni agaciro, kwamba umepatiana ahubwo thamani, ugiye kubibona bya nyabyo. utaviona vya kweli. dutere haleluya, Piga haleluya, dutere haleluya, piga haleluya, yo dutere haleluya, piga haleluya, dutere haleluya, piga haleluya, dutere haleluya. haleluya. ndabona impano. Ninaona karama, anaona zawadi. ndashaka guhanura bimwe bisanzwe. Nahitaji kutabiri ambavyo ni vya kawaida. imana nkumva iri kumbwira ngo Mungu ananiambia n'isaha ni saa yo kuzamura buri wese, ya kupandisha kila mtu, buri wese wicaye aha, kila yeyote amekaa hapa. fata mu biganza by'uwo muri Chukua mkono wa mwenzako, mubwire ngo akira ibimenyetso pokea n'ibitangaza. ishara na miujiza. musubiremo akira Rudilia ibimenyetso tena, n'ibitangaza. pokea ishara na miujiza. Yoshua amenya yuko byaje, akatambua vimekuja. mubwire ngo ahuye n'ikibipima, Alipokutana na mzane, hari imbaraga zakujeho, kuna nguvu zimekujia. uramenya ko ijuru ryaziguhaye, Utatambua mbingu imekupea uhuye n'ikibigaragaza. ukikutana kitu cha kuonekana. haleluya, Haleluya. Yoshua bamenya ko adasanzwe. wakatambua si wa kawaida. abatambyi bari bamusuzugura, Kuhani alikuwa amemdharau, babandi bose bamufashe uko wale wote walimchukulia wiyoda
lakini kwenye mkutano bakirangiza kuyaha walipomaliza kuvuta kuva icyo gihe toka wakati huo ngo bamenye ko afite imana wakatambua ana Mungu, baramwubaha kugeza wakamheshimu mpaka kufa mu izina rya katika Yesu. jina la Yesu. Ikibazo cyari imbere yawe, Tatizo mbele yako, ikibazo kiri mu muryango tatizo kwenye wawe, familia yako, imana igiye Mungu kugikemura ataitatua ikoresheje wowe. akitumia wewe. Unyumvishije? Imana igiye kugikemura Mungu ataitatua ikoresheje akiwa wowe. ametumia wewe. Imana igiye kugikemura Mungu anakitatua ikoresheje wowe. akiwa ametumia wewe. Ikibazo cyari mu rusengero Tatizo ndani ya kanisa, iwanyu, kanisa la kweli, Imana igiye kugikemura Mungu ataitatua ikoresheje akiwa wowe. ametumia wewe. Zababwira impamvu Nitawaambia sababu. Imana ibigenza gutyo Mungu atafanya hivyo kugira ngo ikubahishe. ili akuheshimishe. Haleluya. Haleluya. Imana ibigenza Mungu atafanya hivyo kugira ngo ikubahishe. ili akuheshimishe. Ejo bundi nibwo bishop Imana yamubwira, Hivi karibuni kwa askofu Mungu akamwambia, yari iri kumubwira ngo alikuwa akimwambia, abo bantu nabibagiwe, iramubwira ngo imugize umutware wabo. akamwambia Mungu amemfanya abagorora wagorora. Imana iri kumubwira ngo, Mungu akimwambia, yaramubajije ngo naramubajije ngo abagorora urabazi? Nibajua. Imana imbwiye ngo agiye kubatwara. Mungu ananiambia unaenda kuwaongoza. Iyo Imana ishaka kuguha ijambo, Ikiwa Mungu anahitaji kukupa neno, ikugira rapo y'ibisubizo byawe, fanya roundabout majibu ya watu wote. ibiganza byo mwicaranye, Chukua mkono wa jirani yako, kugira ngo ahinduke rapo y'ibisubizo mwambie byawe. ageuke roundabout ya majibu ya Abafite wengine. ibibazo bose Wenye matatizo wote bagushakaho ibisubizo, wakutafutie majibu kwako. mubwire Mwambie jirani yako, hinduka rapo y'ibisubizo. geuka roundabout ya majibu. Abatarya Wale wasiokula bageze iwawe wakifika kwako ntibabone ibyo kurya. wapate chakula. Imfubyi Wajane zigeze iwawe hata yatima ntizibone wamefika uzikingira. kwako wapate mtu wa kusaidia. Kugira ngo uri amaso y'abatareba, Mwambie wewe ni macho wasioona, uri igisubizo wewe ni majibu ya watu hawana majibu. mu izina rya Katika Yesu. jina la Yesu. Abagize ngo atera haleluya. Wanaoamini piga haleluya. Imana mu bumana bwawe, Imana mu bumana bwawe Mungu katika Mungu wake yanyibwiye ameniambia igiye gufata anaenda kuchukua woroheje, yule wa chini, igiye kumugira umuntu anaenda ukomeye. kumfanya aliye mtu. Uwo ni njyewe, Huyo ni mimi, uwo ni wowe. huyo ni wewe. Kansubiremo, Nirudie tena, uwo ni njyewe, huyo ni mimi uwo ni na wowe. huyo ni wewe. Uwo ni njyewe, Huyo ni mimi uwo ni na wowe. huyo ni wewe. Nonaha Kwa sasa ibitangaza biratangira. miujiza zimeanza. Amaso yawe Macho yako fataho gatoya, gusa kidogo, ngo w'amaso sema hayo macho nawe yako ugiye kureba na utakuchiona. ibitamenye. Ngo Yesu, Sema Yesu, uko Yosuwa namna Yoshua yahuye aliweza kutoa, na Yorodani alikutana na Yordani, ikagaragaza ikaonekanisha ibyo yizeye. yale ambayo naamini. Uko Elisa Namna Elisha yahuye alikutana na Yorodani na Yordani, ikagaragaza ikaonekana ibyo yizeye. kile ambacho akiamini. Ni kimwe Ni moja, uku kwezi, huu mwezi, uku kwezi huu mwezi niko nao, apana ugutaha, sio mwezi ngiye ujao. guhura Nitakutana n'ibintu na vitu, nzereka nitaonesha iyo nizeye. yule ambaye nayemwamini. Bavuga ngo amen. Amena. Subiramo nanone, Rudia tena, uku kwezi huu mwezi nzahura n'ikintu nitakutana na kitu, nzereka, nitaonesha, nkacyereka ko nionyeshe kwamba Imana yo mu Mungu ijuru, wa mbinguni, Imana nsenga Mungu nayemuomba, ishobora byose, uweza wa yote, yiteguye niko tayari guhura nacyo kukutana nacho. kiva ahangaha Kutoka hapa ejo, kesho, ejo bundi, kesho kutwa, ariko uku kwezi lakini huu mwezi ntabwo kuzasha. hautaisha. Nahuye n'ikintu Nisikutana kitu, nereka Imana yawe nionyeshe Mungu wangu, ari Imana ishobora Bwana Mungu byose. ni uweza wa yote. Ntabwo ukwezi kurangira Mwezi hautaisha, abantu bakimbaza watu wakiniuliza iyo nizeye Mungu nayemwamini, hari ikintu kuna kitu ugiye kunkoresha naenda kumtumia, kigatuma kitafanya abiteguye wale wako tayari, kunkwena, watu wanikwene, kuvuga nabi, kunisema vibaya, gufataho ijambo, kunichukua neno, ugiye kunkoresha nitaitumia ibintu vitu, bituma vitafanya bizera watu waamini iyo nizeye. Mungu nayemwamini. Vuga ngo urakomeye, Sema wewe ni mkuu, ushobora wewe byose, ni muweza wa yote. nsanzwe mbizi, Mimi kwa ahubwo najua ngiye kukwereka nitakuonekanisha abatarizejwe wale n'ijambo. hawakuaminishwa na neno, Ngiye kubereka imirimo nitaonyesha matendo. abonabwiye ko ukomeye
wananiambia kwamba ni mkuu, ntibabyizere. wasiamini. hari imirimo ngiye Kuna kubera, matendo nitawaonyesha. hari ibiganza uvuga ngo Onyesha ndahari. mikono kusema nimepokea. nonaha Kwa sasa uvuga ngo nakiriye imbaraga, sema napokea nguvu. uvuga ngo nakiriye imbaraga Sema napokea nguvu. zigaragaza iyo nizeye. Dhihirisha ni Mungu naye uvuga mwamini. ngo Yesu Sema Yesu, wakiriye imbaraga napokea nguvu. i Galilaya Galilaya barabimenya. ikajulikana. uvuga ngo Yesu Yesu waravuze ngo ulisema umwuka w'Uwiteka Roho wa Bwana ari kuri nje, yuko juu yangu, ari kuri nje, yuko juu yangu, yansigiye. alinipaka. uvuga ngo muri ino teraniro Pia kwenye ibada hii umwuka w'Uwiteka Roho wa Bwana ari kuri nje, yuko juu yangu. uvuga ngo ari kuri nje, Sema yuko juu yangu, aransize, amenipaka, aransize, amenipaka, aransize. amenipaka. ngiye kumenyekanisha, Naenda kujulikanisha, ngiye kumenyekanisha, naenda kudhihirisha, ngiye kumenyekanisha naenda kushirikanisha imbohe zibohowe, kwamba wafungwa wamefunguliwa. amaso yanjye Macho yangu ntagatangirwa, hayaziwiliki, ntatangirwa, hayaziwiliki. nta musozi uyatangirwa. Hakuna mlima umeziwia, ukaya Aburahamu ikiwa macho ya Ibrahimu atatangiriwe ambaye n'imisozi, kuzuiliwa na milima. nanjye niko Hivyo bigenza. macho yangu imefanyika. hari ayo nari mfite, Kuna macho nilikuwa hari nayo nayo na nakiriye. kuna macho nimepokea. Gehazi Gehazi yarayakiriye alipokea macho hayo ntacyo kuyamaza, bila kitu kuyatumia, yanswe njyewe isipokuwa mimi ufite icyo ngiye ambaye kuyamaza. nimekwisha kuyatumia. ibyanyiyoberanyijeho Yale ambayo amejifananisha kwangu ntabwo bizongera, hayatarudi tena, ntabwo bizongera. havitarudia tena. amaso yanjye Macho yangu agiye kujya areba yanaenda neza kuwa yakiona vizuri mu izina rya katika Yesu. jina la Yesu. Imana Mungu imumuye amaso. amenipofua subira macho. muri iryo jambo gatatu. Rudia hilo neno mara tatu. Mungu imumuye amaso. amenipofua macho. Imana Mungu imumuye amaso. amenipofua macho. ababirangiza bavuze Mungu ubirangiza amenipofua avuge ngo macho. amena. Aliyemaliza aseme amena. Imana iguhumuye amaso Mungu amenipofua mu macho izina rya Yesu. katika jina la Uvuga Yesu. ngo wa matwi we Wewe masikio ujye yangu kumva ijwi ry'Imana. utaenda kusikia sauti la Mungu. wa matwi we Wewe masikio ujye kumva ijwi utaenda ry'Imana. kusikia sauti la Mungu. reka mbabwire Acha niwaambie, nagara amarangamutima sio mambo ya hisia. mpagaza ahera y'isumba byose. Nimesikia mtakatifu wa Bwana, mbonye ibintu by'ibati by'umuriro. nimeona mambo ya shaba Imana ya moto. irambwira ngo impano ziratangiye. Mungu akaniambia karama zimeanza hano mahali hapa. hari abantu muri busuhuza abantu, Kuna watu mnasalimia muhite watu mugira amayerekwa. tayari muwe na maono. hano Hapa hari abantu bari bube bwicaye kuna watu takuwa wamekaa tungurwe n'amayerekwa. mshangazwe na maono. yerekwa si ibya bamwe, Maono si baadhi ya watu, biratangiye mu iteraniro. vimeanza kwenye ibada. ntabwo biratangiye mu iteraniro, Nasema vimeanza kwenye ibada, biratangiye mu iteraniro, vimeanza kwenye ibada, biratangiye mu iteraniro, vitaanza kwenye ibada, biratangiye mu iteraniro, vimeanza 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 kwenye ibada, biratangiye mu iteraniro. vimeanza kwenye ibada. umuntu wese urwaye Yoyote mgonjwa narambika ikiganza anyoshe mkono wake, ahantu yumva arwaye, sema anaishi na ugonjwa. kandi umuntu utabyara Nasema mtu asiyezaa narambika ikiganza aweke mkono ku nda ye. kwenye tumbo lake. umuntu urwaye umutwe Yule mtu mwenye kichwa ahita arambika ikiganza ku na mutwe. aweke mkono wake kwenye kichwa chake. umuntu urwaye umugongo Yule mtu mwenye maumivu ya mgongo, apana ibiganza byanjye. sio mikono yangu. ndagira ngo utangire urebe Nahitaji uanze kuumba. imana yahumanuye ibyo biganza. Mungu ametakasa mikono yako. ndavuga amina uyoberwe ikikubayeho. Utasema amina ushangazwe kitu ndavuga kimefanyika. amina usange wabaye muzima. Utatamka amina ukute uko hai. imana igiye kugukoresha Mungu atakutupu. ngo ndabona yabaye umunyembaraga. Unaona akiwa amegeuzwa mwenye nguvu. koresha bino biganza Tumia hii mikono mu izina rya Yesu. katika jina la Yesu. wabiganza we. Hewe viganja. imana irambwiye ngo Mungu ameniambia hano hari umuntu hapa kunaye mtu ufite uwo babana ambaye jirani yake ama anaishi naye urwaye ambaye ni mgonjwa, ngo kandi cyane. na tena zaidi irambwiye ngo afate bene ameniambia achukue ngo kubera ko hari amazi ashikilie mahali hapa, ari kubarwanya. kwa kuwa kuna vitu vinavyowashambulia. ndavuga ibyo nge numvishe. Na sema kitu nilichosikia, arafata bene ahaguruka. atashikilia mahali kama hapa. uwo muntu Katika mtu huyo yasize umudamu ameacha mke, amusengere. amwombee. tata mu izina rya Baba, Yesu. katika jina la Yesu. alapetota ndabona abamarayika mbonye abantu bambaye imyenda yera, ubwo n'abamarayika. Naona watu wenye nguo wenye vazi nyeupe, japo ni malaika. ntabwo ari amarangamutima. Sio mambo ya hisia. turagenderewe muri iri terambere. Tumetembelea kwenye ibada yetu, turagenderewe muri iri terambere. tumetembelea kwenye ibada yetu. njyewe nsanzwe mbizi. Mimi najua kawaida, najua niyo duhagurutse dutashye hata tukisimama tukielekea uru nyumbani, rusengero hili kanisa rutunga abamarayika barwo babiri. linatuza malaika wake wawili. ntabwo bajya
barusohokamo, hawatoki mahali hapo malaika. igihe batangira raporo, Sijui wakati watoa ripoti, ndabizi ko lakini najua malaika wapo hari abanjye hapa. Kuna watu wangu hari na ab'urusengero, kuna malaika wa kanisa, hari abawe, kuna malaika wako, ndabizi ko bahari. najua kuna malaika. Nonaha Kwa sasa ntibigusaba kubareba, haikubidi kuwaona, bigusaba kwizera yaguhamagaye, inakubidi kuamini aliyekuita, akira gukoreshwa. pokea kutumiwa. Ibyo biganza byawe Hiyo mikono yako ntibitangire gukoreshwa vianze kutumiwa, bihereye kuri wowe. vikianzia kwako. Impano z'Imana Karama za Bwana nizikubeho zigwiriye, ziwe juu yako zikiwa nyingi. impano z'Imana Karama za Bwana nizikubeho ziwe zigwiriye, kwako tena nyingi. impano z'Imana Karama za Bwana nizikubeho zigwiriye, ziwe juu yako tena nyingi, mu izina rya katika Yesu, jina la Yesu, mu izina rya Yesu. katika jina la Yesu. Ngwino wowe, Kuja wewe mahali hapa, ndavuga sibo, nasema sivyo. mufatane ibiganza na gikwere, Mshikane mikono na huyo mwanaume, shikane tu mikono mbili. isumba byose Muweza wa yote irambwiye ngo mbabwire ko muzapfa mushaje. ameniambia mtakufa mkiwa mmezeeka. Kandi nimushaka muze kuganira muramenya impamvu, Na mkitaka mkuje kupiga story mtajua sababu gani. isumba byose irambwiye ngo muzapfa mushaje. Muweza wa yote ameniambia mtakufa uzeeni. Iyo mipango y'abadayimoni, Hiyo mipango ya mapepo shaka kubakenyura inahitaji kuwakatiza maisha katika jina la Yesu. katika jina la Yesu. Muzafe mushaje Mkufe mkiwa mmezeeka mu izina rya Yesu. katika jina la Yesu. Ngiye ngo dusengere gupfa mushaje, Aliyeniambia tuombee kufa mkiwa mmezeeka, ndabisenze. nimeviombea. Muzapfe mushaje, imvi zirinde ziba uruyenzi. Mkufe kwa kuzeeka, umvi ziwe nyingi. Muhuje ikibazo, abe wowe Ikiwa ni wewe akantu kagufataha, unaka kitu kana kushika Awe mahali huyo, hapa, na ikiwa ni huyu akantu kamufata. anaka kitu kana mshika kama hapa, ahangaha mahali kama hapa. mwese umugisha mugira Nyinyi wote baraka mlio nayo, ntabwo kabatindana, haka kitu hakakawii. mufite Buoni. abamarayika bazabakoresha iby'ubutwari. Muna malaika watawatumia vitu vya ushujaa. Imana irambwiye ngo Mungu ameniambia muzakoreshwa n'Imana ibintu by'indengakamere, mtatumiwa na Mungu vitu vya kupitiliza, ibyo Satani ari gutinya n'ubundi bizaba, vile ambavyo shetani anaogopa juu yenu, hata pengine bizaba hejuru vitafanyika, yanyu. vitakuwa juu ya maisha yenu. Muzakoreshwa n'Imana, Mtatumiwa na Mungu. ndabivuze muzakoreshwa. Ninasema mtatumiwa na Mungu. Abantu babitegereze barebe, Watu wasubirie wataona, mubitegereze murebe, mwatazame muzayoberwa kuona, ibiri kuba, mutashindwa vitu gani vinafanyika, muzabahimbira ibintu. mutawatengenezea vitu. Imana izabakoresha, Mungu atawatumia Imana na izabakoresha. Mungu atawatumia. Kandi Na tena ndabona mukorera mu bihugu by'abazungu, naona mkitumikia katika nchi za wazungu, nkabona abazungu baza bapfukamye imbere yanyu, naona wazungu wakija kupiga magoti mbele yenu. Amen. Imana iri kwangaje abantu. Mungu anaajiri watu. Bwira umuntu mwicaranye ngo haguruka wegere hejuru. Jirani yako simama upande juu. Imana iri kwangaje abantu. Mungu anaajiri watu. Imana, wewe uri gukomanga feza, Wewe ambaye unatikisa fedha, imvi cy'isumba byose imvi. sikia muweza wote achoniambia. Umuryango w'iwanyu Familia ya kwenu bazi ko wapfuye byaranye, wanajua ulikufa na imekwisha. nta muntu waguhamagara, Hakuna kukupigia, nta ukuzi, na hakuna naye kujua. bibaza niba ukibaho Wanajiuliza kama unaishi cyangwa warapfuye. au ulikufa. Imana Mungu ngigiye kubakwereka mu yindi shusho. anaenda kukuonekanisha kwenye familia yako kwenye Hari sura ishusho nyingine. batabonye bagiye kukubona. Kuna sura ambayo hakuona atakuona ukiwa nayo. Ibyo byihuse kurusha iyo myenda wambaye. Hivyo vitu viko haraka kuliko hizo nguo ulizozivaa. Ntabwo urenze umwaka, ibyo mvuze abantu bose batabibona. Hautafikisha mwaka bila hivyo visema watu kuviona. Bazabibona ko ijuru ryakunyuzeho. Wataviona mbingu imepita kwako. Fata mu biganza by'umuntu mwicaranye, Chukua mkono wa jirani yako, ubwire ngo ndaguhanuriye. mwambie na kumekutabiria. Icyo uzakora cyose kizakubera. Utakachokifanya chote kitakuwa kizuri. Bimusubiriremo. Rudia tena. Icyo uzakora cyose Utakachokifanya chote kizakubera cyiza. kitageuka kizuri. Niyo waba uri gutangirira hasi, Hata ikiwa unaanzia chini, ubwire ngo randevu ni hejuru iriya. mwambie mpango Bimusubiriremo. kupanda juu. Uzagera hejuru cyane, Utafika juu sana. hejuru cyane. Juu sana. Ubwire ngo uri umutwe ntabwo uri umutwe. Mwambie wewe ni
kichwa sio mkia. uri umutwe ntabwo uri Wewe ni kichwa sio mkia. uzakora cyose Utakachokifanya chote kizakubera cyiza. kitageuka kizuri. Imana igiye kugutunguza imodoka. Mungu atakushangaza na gari. Amen. Ariko ni mu gihe. Amen. Ni mu gihe pe. Ni kwenye wakati kweli. Mu bantu nge biteguye nanjye vuba na vuba. Kwa watu ambao uko tayari kabisa kwa haraka. Umukristo ntarasura. Mkristo ambaye sijatembelea aziyandikishe vuba na vuba. ajiandikishe kwa haraka. Tugomba kubasura nkigenza amaguru. Tunafaa kuwatembelea wakati natembeza miguu yangu. Kuko nzi impamvu. Kwa kuwa najua sababu gani. Ntango mbwira Imana ngo akazi ko kamaguru wabonye ko nagakarangije. Nahitaji kumwambia Mungu, umeona kazi ya miguu nimeimaliza. Kandi ni nk'uyu mu bishop. Yaani ni kama huyu askofu. Mushumba Aimable. Mchungaji Aimable. Igihe wagendesheje amaguru. Kipindi nimetembea na miguu. Ndagihaza. Nimekichoka kweli. Mvuga ngo turagihaza. Sema nimechoka kweli wakati huo. Mbere yuko uhaguruka ugenda. Kabla kusimama uondoke. Dore ko byihuse nk'inzozi. Na vimekuja kwa haraka mandoto. Banzu hitugura imodoka tu. Kwanza nunua gari. Tangulia. Okay, hari. Tanunua kwanza gari upaki kwanza hapa. Mwizina rya Yesu. Katika jina la Yesu. Ko batavuze ngo amina. Mbona hajasema amen? Uwanyu yasubizwa ubutabara. Wa kwenu akisaidika nawe pia umesaidika. Gira umuntu mwicanye ngo weho mwirukanye weho umwuka w'ishyari bimubwira. Ambia jirani yako nafukuza kwako roho wa wivu. Ibintu by'ishyari ntibizakurambye. Vitu vya wivu visikutambulishe. Izina rya Yesu. Katika jina la Yesu. Uwanyu nasubizwa uvuga ngo wow. Mtu wa kwenu akijibiwa itikia kusema wow. Ngo naguza akamoto kuvuga ngo wow. Mtu akisema nimenunua gari ufurahie. Bandi byo kuvuga ngo abandi Imana. Ibyo bintu byo kuvuga ngo abandi ubishire ku ruhande. Vitu vya kusema wengine weka kando. Mwizina rya Yesu. Katika jina la Yesu. Mungu awapitie. Dutere haleluya. Haleluya. Dutere haleluya. Haleluya. Madamu Kanizu izina rye riranyibagiye. Madamu Kanizu jina lako linasahulika kidogo. Yego n'umugabo wawe ariko wiyeranje shinzongere kujya ngo hamagara ngo Madamu Kanizu. Ni mume wako ndio, lakini jitahidi nisikuite tena mke wake na Kanizu. Wiyeranje. Ujitahidi jina lako lijulikane. Imana irambwiye ngo Mungu ameniambia ngifunguye umuyoboro w'ivuga butumwa mu rwego mpuzamahanga. Amefungua njia ya mahubiri katika namna international. Ibyo wigiraga rero haya mambo najiambia ubishire hasi. Weke chini. Zamura ibiganza hejuru. Pandisha mikono juu. Uyu wa ku ruhande nyuma ya manzi. Huyu wa pembeni hapa nyuma ya wewe unayegeuka nyuma wewe. Cha mu bintu byo gusenga. Ingia katika vitu vya kuomba. Uranyumva wowe? Unamsikia kweli? Va hanze. Toka nje. Cha mu bintu by'Imana. Ingia kwenye vitu vya Mungu. Uranyumva? Unamuelewa kweli? Wari warabati. Ubukene bwanyu bwose Mungu wangu atawamaliza umaskini wangu wote. Ndashaka ngo bimbwirire. Nahitaji uambie huyo mtu. Umubwire ngo ubukene bw'iwanyu. Umaskini wa kwenu. Iwabo. Umaskini wa kwenu. Wimureba gutyo wasanga iwabo hakirimo abantu bakize. Usimwangalie hivyo, yaweza kuwa kuna watu bado maskini. Bagura amato ukagira baguze chapati. Ibyo ntubirebeho. Hayo ya muonekano wake usiangalie. Kuri matora wagira ngo ni chapati, matora nuubona. Anaweza lala kwenye godoro na chapati. Yarashaje burundu. Imezeeka kabisa moja kwa moja. Siga yameze nk'urara ku kintu kikibaho. Yani ni kama mtu analala kwenye kitu cha ubao. Kukirago yani kama mkeka. Wagira ngo ni kukirago. Inaweza kuwa ni mkeka anatumia kulalia. Umuntu araguhamagara buri wese ukamukuputi wabona bagiye kunyaka amafaranga. Mtu anakupigia yeyote unamkwepa ukizania kwamba anaenda kukuomba pesa. Niba wizeye ko Imana yawe ishoboye. Kama unaamini Mungu wako anaweza. Ibintu bagiye gusoma ubimusubirire. Watasoma vyote. Kandi Imana yanjye izabamara ubukene bwanyu bwose. Tena Mungu wangu Imana yanjye izabamara ubukene wangu wote. Nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwayo buri muri Kristo Yesu. Amen. Kama utunzi wa utajiri wake mzuri yuko ndani ya Kristo Yesu. Amen. Kwera kwa gufashwa na Mwuka Wera. Utakatifu na kusaidiwa na Mtakatifu. Nibibane namwe mwese. Vikae pamoja nanyi nyote. Ni izina rya Data wa twese. Katika jina la Baba wa sote. N'iry'Umwana. Hata la Mwana. N'iry'Umwuka Wera. Hata la Roho Mtakatifu. Amen. Amen.